akwani du abone ba ko no kura so ba ko pe no ketua no kete ba mpole na eso we de ya de betata so ya de kunse kuro bia nsuo da so trumatua wutia ntua wo sa bi da bibie wa ye ma jam mesuwe ni akakadura fo nyina ase e de ama wi an ma so na na zesu mama na duro bia wono num kakra kakro mama na duro kakra kakra na jese na chese aye o si edura anopa saa na burade yesu eduro no na mane ejina so se poti enti eno abra na wo ba ha no se de ne yere no esitie no esese se eduro no ye mane bi we no agan de na papa akokora na eka no unse bi wo ha no wo pedie 30 minutes 40 minutes na chese no ano kama na Ismail babo so wo be hu papa no ano waka ma me no fubo mu no ano mo no bobo mo dia na ebo ma me na breast cancer bosumi yimu October bosumi yimu eye breast ma ye nofo hia breast no ehia pa eye niema bebre nti bo ma me nofo no bo enti ne yakoba ansa me de me ho ma ha no oni ne die na kopon ne me dancing danwa me pa chawan me pa so sa dana dana no so na ho ma chi na okwa abrochire no onti wonu mu da ba kopɛ no ano na najo no so no sa be si me so enya asam ketua na enya ono kura anka munu be ma otimi ka oba no fubom enum se ade oye me no ade oye woni se o ka se o so ya dan wosu me pacho mani abre enawia yi batena kwanya su me eye ade a o ma me ye de opa bia ma no say bi ti say obema se bi ona obehia be be sabe na oda fa ho nyina ma me nufu na obenuma oka ni nyina abomu oka nufu mienu bom oka bomu na wonom nyese baako ni mienu nyina waka abomu a wonom e na oye be ma bi so a onye obi a wanyini de so ne ho odin waka nufu mienu abomu anu nufu ni mienu abomu e twe ka nufu mienu bomu nom me anu mi si so me hu bi sada but papa no e ma mi hu say oye be ma. Okay, enti mo rade as we dey help you wo ba bra mo ba che say no for no any go ebi dia wo su che yeah, is about the two idea is shaky. Why all brand was a bit shaky and shaky. Suahu, it should go. Akoma wo here. No for who here. No for na ehia e ma mema. Empia man kwala de wo mu no ehia ahoodin wom enti de beboa ye ne se maako no fo hu hia no esese ye hwe ye hu no fo ni ye no fo no hia ma wo hu so ese hia ma wa hoodin wo se no wa hu siesie wo fa ne se ya e ma wani je me to da bi kra mete ho a metumi so me no fo ha kakra wo so mu a ebu agwa wote wokra no wo say bibia wo kodware ana ha wo massage wonsa omusi a ye massage ni ye hwe ebia wa na obehu se madwa ma madwa bi edem na ontia se a so wo do nsa aha wo hia wo dofo a bebia ade mienu pa hia wo odi kai fe wa no ba ko a na asa oba ye wo nofo bebra obegrabe nofo no oba besomu na de wo ye bia no nofo no wato ne bo ase aye ne ne no ho akono no okura account
wo de na ema eye wo de ono so de na eye ne de enti se no fo ni ho a asem aba ana problem wo mu a untim wani je nyina asa enti onse ye nua ne die mu so ka ho onse se nuane no akoye bibi e wo ho enti no yentai any fruits more yenta in good yenta any vegetables no on twitwa ne bi ho a eja wo ankasa wo we ne nkakra na fruit wo di bi frafra mu a so na atumi aboa na o nofo no wo massage na abribia mema no so kra betinya o we mema no betumi aye na mama se de wo ka fruit mema no emmo omoyere ho ban o ba to fruits ni bi e fa bra wo yere because mani je ni ani o mani je ni na ni be ma bi wo ho awan fa ha ho no kra mfa nya hwe ya boss a voice yes mema no timi fa na no mienu ni nyina ano no oye ni say fa na wano let's ade already nyame ya adom a ochina meyi na ha wani me kra meyi nyame ya adom a ochina anyi meyi atretre say anadwi odonten time anadwi meyi nyame ya adom a ochina meto me bo ase ayi na machre ni apebe ma ba ku bi na wano ni achira mo say do besia no miemia ya ma be ma miemia se majwa bibia ni mu a bibia ye kama mo wo mun suso mo ma mema no suso mo e na ya be kire ma ko this month ye obi o ho say no for betia gu ne o ma ne ba no ne no for because ne no for no e betia gu me pacho makoda no ono ne dia mabema no ono mani susu mama mema no mo ma mo nom na according enu ne ye beba be kire unse month we ye do onim ye kra obi na wono fo anu nyina se de osi wakeka se de omia so omia ne te se de omia farm ka ben no pin mia no gently romantically be romantic softly you see na o ye na moko ayesa na ye ba na ya enka unse wani ji abasa no onim se wo ye sa wo feelings ni nyina abeti akọ enti de wo ye no eye na ya enti ontumi nka ne no ahyeda eyam do wabua o sugu ni mu owia na wo sugu ni yam enti ni nyina se ye kyerɛkyerɛ mema na se ewo ye ho eye wo mo so dia enti wo mo so mo yiye fruit ya wo kan wo ba wo do foto bi mbre no obi wo ha oba bi wo otini sika ato no eye ne ya nanso wo hianti na bua ma wo hu sane nti wo ba wo to bi bre no na wono so eni wo de wo ba obi wo se me mpe fruit oboa obi ani wo mpe fruit obeto nti ne bo eden because the 10 cities no wo de kwa e kire ha kwaje ata anwa mo a ebe so no nti mo ntutu bi na mo fama no ensan so mo ntwitwa nsa no so eye yade a anu e de pa kai se yenya case ni bia Anita ya gigi sika proy ne hadwe enra so information kura menya ye enra eye moro ne yire no case ya ye maame no oba ya moro also kasa ne no na se frame but na say na se ena ono so eye me ono na be fix air condition no ono na cyber service no typical or frame ka say be air condition servicing time aso ena o remind me so ye no se yo na se ene moro business moro ben ansa no wo be ka se maame no a wo di ne case ba ye fa moro ho no na se na se ba ne no for no se baby adru no se problem na beda wo no ase wo no so sorry a wo no na de maame no tumi eye ne ya age so no ne ma ne so no wo de no hospital no akotuatua ho ka wo frame moro o se ono kra wo yare na meme pipa ma no so se wo no so se wa ye me se eni ade wo magyae maame ne de abone so ena no fo no so ho ka nya samketua wo frame moro no akeka kwase asem bo osem so yare bo no wakeka kwase asem wo yare antimi nya nda na busuafo eni no fo eso mami kasa no wose moro wonom no fo no mo twene te sa akra keto a wanya wo bonafunu mu wonom na dodo sedi wosi ya no na nye ne ye nti wo mia ne dendenden so nti wo bre nti se aka ne ho
tie eye cancer nti aka na ho pa ya chese ma me no odadam no osu a na chese so ne nyina egumoro utiri so man check wo mo ya hwe ho so yi yen check na no fo no ehu hia ba me da se ye bekoso a na ya ma education no anytime bia we better na see akopun se November October bosumi you know ebeko and yadoma se na aha Yakwa 87.9 FM na yeguso ene ye sign the kai mu biem se little omu the catch em se nyame ya dom o kira na ebewie na ye jai bre no kakra tumu ne because ne pese monso mohome kakra na ye de ene o kira yetumi ewie na ye presentation no e de ma little omu nyame ya dom a edwada na ye de omu sika no ye de amano inti ene eno china no ye besan aboso kakra mu a modi bi ba ya na mo kasa mako ye de bi eba ya no ye nti ye din no mebobodi ni na maka cho se wode ba na wasend me WhatsApp message na ya bowudi no ne usika no a wode ba na shafo from cry say oh se nkofo kra wo pepa wo mo bo abi nti menso memu abi na che se won so watumi abo abi nti e bebodi no ebremu nti wode ba o send pe na wode message aba na fe ya bobo edi ama wode o send na wode message aba WhatsApp message na se normal message o de ba na che se we yakoda wanya whole ne heart ya kolebu abayar sabia ne so mu hia $10,500 yet it is 1.5 billion no enu no mu hia na no last month 25th na e was a wonu surgery no na nso so na che se bibia nyanke cancer ani nti na yentumi enkomo nso nye fa na omonye half omonye bibia de omogia eye full money no ansana omo etumi aye little omu ne operation no ye kan kakra na ye jaye because enya bri nyina na ye betumi aka ye atwe ama monso matumi agi mahome ne china no ye de amode no agusu ne ye wie na ya hwede nyame be ye to adwada na che se yama maame no aba akra ne dabre mu nye nti won timi fa akra ne mba pado no nko abeba na ye de ne sika ama no na che se ono nso etumi ede no ekokolebu week ni mu na omo etumi aye surgery no ede ama no nti wode ba obabamadia na wode message aba na makenkai ede ama WhatsApp anase normal message no mebo wudi na makan ama nti wode beba message no 0533487726 0533487726 0533487726 na mabodi no ama it was 0530 507-849 0530 507-849 0530 507-849 na wodi aba na wodi message aba na yabo wodi no ene wochina na chese yewie na Monday yedine sika no ama no enu nti koso a na support sabrede mamenko na mene menua enkodi enkomo obapa mamema wo aha ye na Maa Akos na pomte sai apomboko ye de Christase me pacho wudin midin de ma Georgina jo ma Georgina free hene ne bae if you Accra ewie ma Georgina Maa Akos boko me kunu ayi mato abonten na wotwe ebusome nan na wotwe mienu na de bae ni menino nete ifie no ehai na me fa kosua e wo farm enti kosua no me bia 100 crate me hyehye me ba no na obi abeyi crate ba ko afiri mu me hyehye ne 10 me ba na obi ayi crate ba ko afiri mu me ya me hu nipa kro eto da so omu yi ni crate omu yi ase na omu yi ani na omu yi koyi 2 wa 3 wa 4 wa ntu be ka bom no na bia be about 1 crate half eya nam nim say farm ho no mato madwenim wo beba na mu esi wo no obi abetwi na pity dem ho nyina nipa kro na so wo pentem na pity dem ho nyina na ma bisa me ba ne say ho na yes ade no say ma edem asum kura ni ha enti dako efie na ekotrem so mo ma key baako minni ho na me kunu bae enti obae no na opeki ene fie wura ne bako yi ki e de bebie dan ne man
ti me buy o mo bie danam sadi o mo ye de say you serious so me kunu say ni serious o mo eye ne de wa pie na obi ama me ki ma bie puna wo say serious wo de kokan ne betu ya me nya scam de be kwakwa dan na me de me ho ne me twa so afi me twa so no na to aso me ba ne no aduane si yen eyi ne stove so ti me pie me bae no na aduane ne nsi so ti me ba bie punu na no se ma aduane ne we na se aduane bae wono wa be bie punu ma me na de na bisa me aduane ti okọ ne fie wura ne yire ne mma no egu aduane ne udi me ba ne bu fuye ena obebo mama ne na me free akwala na odiki be bie ma me kunu se wo sa de wo ye bie ma me bo papa ma ne how some timi ra me dem pex anu abeyi na mo de mo pe yi nuoma sa ade enti me kan sa kire no anya akwala ne de makokro mu ba awia me ba ne wo sa gina pon na ni bie epono no anam gk ni free ne nsem am di key no me de to enti me kunu bae no na me ba ne di key ne ma ne se ya je sa key ne wo abaya we nsem ma mi te nsem ya je key ne wo ma mi te nsem enti da key ne nie ena me kunu bi sa kwansa mo ye den na mo je yo se an yo ba ne obi ne ye je ena me kunu ji key na kire key ne be ye miunu tina ba ko me kunu ho ena ba ko me nso me ho enti akoba ne sa na kosio no mu wi ansa no na me sika na ekofom na me se me chenam ti edikan no area ho na enfante dokun hyeda nni ho enti me ye enfante dokun simuchi aso edwo na se me yiyi ase eja na makoso beba no no matu dokun no ani ni nyina afri so na ma fra me ba me se abeta hwe o se ma twaso yete wo mfie me se me chenam and I'm starting say me chenam enam ni kosi dem ho a wo beba no wo ma besa bi last me pa kwala ne ho wo efie ho me hu se wo kosi na me kosi na me ba ne dadem no no onim se me ba ne dadem ho no se me ntum abontin obi e ye ba mu na me ba ne se na wo bepe dia no se me wo ma me ne se me mbesa mo me ba na emo ne pete fom ho nyina na me se beta ade na wasamo na gu efom ho so se nya me na o se mesi e na o se wo se o mbesa na me se me e dia me nka bibia nkyere no edidi mo a one day ma che na mo kwa achima me ba me kunu se fie wura na ehwehwew e na me ne ade ache me ne koye e koye o te se me so me te se me kunu so to aso si abaya bia betena fie ho foforo onya na awotwempo o se ochia me amenje so e to so biem me ma ka kira abaya ne se yen ye kotena fie o ye sisi ahoma bi wo ho enti me ma ka kira abaya ne se ma ne hata nyoma wo so am se oh me ba na ma soku nyoma me besi ti me ba na se na ho na hata nyoma wa hai na me bo me nim se fie wura no ne wo ho a wa bet obehya dem o enti opie no se ma e me anam se oh se ye na be hata ade wo so a ka kira me manum asem ani me kunu se ompene maninga tutu ahoma no firi ho am twa me na mbisa me kunu se ade na o kasasa teto wo yimi ma ai wo fie wura nanim ya me de me sorry enti kasa ni nyemu no me kunu ba e na odiska bi bra me se me nkoto prepaid na girl na obeta foforo no we yi 550 Ghana nti ono so di 50 Ghana na me nkoto prepaid na wo mo abeta e beta 2 years e dan nipa mienu na atu prepaid nso me na me to me koba moto gime 20 Ghana nti mbapa na ma je 10 cedis wo mo ho ti me koto prepaid ni ba na girl ni je na me sister prepaid ma koto but moto na me fine omo gime 10 cedis nti wo be ma me 10 cedis hey if you run na so atem didim siaba ko bofunu me kasa no afre me kunu ya report ne ma no se wo yere ono no tifia wo baby start 10 cedis and na say and na say enti me be fie no na me kunu kasa ai wako be fie kronfo wasanso akwaje 10 cedis wo girl no te dam ho no if you know what dia if you know what the fie me kunu kasa sa man kasa me so me kunu sa dia me nim me ne anu yiye ne me nim ye enti man kasa ne ho Mr. Deman or buy. I what both you rock for pedia one of them, put your cook keep see a buy. Obe pedia one of them, obe pedian free few peer, na me name the obesi, until now Bob at 12 o'clock. Me cruso, menene tsna yeno, on quiet Juma man tem da waba one. Nothing up me couldn't befi. Say me whom me couldn't say. What nothing will befi. If you run a friend, I catch and say, I may, and what for befi your hob and a car, we move befi your banana car into your shammy with your hot.
Maa Akos me buy a watu pnum. Bakofa nam wotema 10 cartons go. Ombebie if you want to me muchi e wo your friend is saying baby am ye adwuma ne fie run to ni nyina me frɛ me kunu bona ma ne so ye run ne fie. O si men si fie obi. Maa Akos 4 months ni me betena epuna chi sa baby epunu no mpo keke na me nkose samata ade. Ma me nkose samata ade. Tade hye me 3 days. Me kusi me bie epunu ma ko. Ko baby obeko. Atade ne hye me sa na me de ba me sister ho so adru. Me sister friend no o say me so onko na me de atade ne sa san ko cape me nkumafo ho. Me nkuma friend ne kasa still me kuna sene na koma say efie ho no ama me wura ho. Maa Akos me nim ne amaye. E ma me bra mpo catch them me say yenko so adru court onim brother bi wo ho. Ye kwa ne ye free me kunu bae a o say a cheso ko hu fie wura ne fie wura ne pene dia. E na omo ma ne kwan say ko ko hu fie wura no ofre court for ne catch them say fie wura ne se won pene enti me ba bi a me pe bi a me fa ne ko. Maa Akos me mam kwa mo frɛ me kunu matena bonten awo kakraka ye ba ye a ye nyina ye dadam me ba na free school aba me nkyɛn wɔ so aduru daddy bie pono no na ɔse no wonko abra ma me de ma ne mabi if you run some money to the name if you run so me ne ka if you run me ton ade me free nkɔfo anwa me de chi ade enti wo ma me nya adwuma no angwa ni no ambedan me ka na hwe kwikro bigs for this o mo kadan tie Maa Akos metua ama naka na wotwe mi bosomi na wotwe mi nu o mo saye adwuma no nkofo nso so wodi wo me na o ma ye adwuma pa bro mfie mi nu so wodi wo mo katan sirisa e kom mo de be fa so no enti mi fo wo frɛ me am enti me mfa we frɛ me am enti me mfa o ma manam no me kofa na otamana pro ewo dem ho matogu na de bi me kofa ba na o ma tupunu no wo kofa we ne ba enam ne ba na o ma tupunu no enti na che say wunya bibia wo de bechie enti agu abonte ama na apro mama to agu me pa me kunu cho Maa Akos me sada me say pa ba me chew se me peso obi baba be dan me kama me wa kire me ti me srewo o se fie ho de ntu na nsi ho me sha atade we ma shabro be so me nsa atade we ma shabro be so me o ma me no papa ntia se makobo ne busuafo o mo ka chansa de a wo ye nya jai still na sana we me papa yare come me papa ka chansa krachi me nya sa de we me akokura kwa loan ma gibe nam de se me dan nti hwe yie me nya sa me sesa ne nyoma na bro na papa sesa bre me o de sesa ne nyoma ne bre me e don so a won sesai e no so a won fa nyoma ne nkoi ai me papa nya yie o ka cha me papa say ne papa nya yie say ne papa frɛ yie ni mu a e na obesesa nyoma de ama ne papa ma ne papa o makogya no mo de nyoma na bre me na de na wo de be hye de na me hye ehimpo na me ni akwala ehimpo beda enti wo ba no we wo sanko school so ko secondary school me ba we de mentia asem we de mentia se Maa Akos me kra me de me no kra de ekoso me hunu ni ekoso me kra me de me kra me hunu ni am kun pese o de ye me okay I remember sisi Bemena. Maa Akos ya. Okay. Time. Okay. Time. Medium can M. The minimum Emui. No. And one of the school the actually no. Bemena family room. You ebusiafo ne adofo a mutie Akoma na wi abrei. Madam Roma yentu amaso enokra ye ka brabo mu nsem nyina no ne ye ho soso aduro me pacho pi America kra bi eda ya nimu benya abotre na watie time heba aso ye nsem kakra ne nsem da ya de free ho no mo ba ye ka time dia na chese malaria aduro mo yetu malaria asekra ntri de yare sa pepepe sa soso na time HH heba mixture na chese no so ye boa na chese no so wakowura tokro boni bi mu a be ma wo jonso be ma mu de pepepepe bomodin ase eno so benya time HH me pacho uko dwama so a ye herbal shop pharmacy shop ene herbal shop bia na se drugstore bia obenya bi so ato na wi abrede
Maa Akos ya ye ka bibia fa Kanoga Herbal Clinic ho. Kanoga, yes. No doctor na Kenoga, mo Kenoga, Kenoga Herbal Clinic. Any di my best re ebia wo ye nipa wo experience kidney failure. Se enim say yare a ha adwene pa wo wiase afa na nyina. Na ne nyina so no ehya ase free baby na deba. Enframa bone a ye humi, enuane bia ye dia full of fertilizers. Ni nyina ya de a ha ye system. Di se no hunu se woda sori anopa. Na woni achi apagya onase apagya ka hunu se kidney na ebo wonka ye no afa so yo bi a wodwonso bebre na wodwonso achi no so no wodwonso a na etwa ahuro hye no so se no so wo experience kidney problem we no sa ne ma we a mebobɔ so nyina mesre se wo bi a odi kosua bebre a wo betete so wo bi a wo red meat ana menka se mojanam so a wo be hya ase atete so. If it's a sanya ma we nyina boa e ma kidney no e ho betechema kidney no so techema say automatically liver so ho beka liver no so ho ka say kim nature say e the pressure e na eba sa yare we nyina bekeka bomu a ma me ne papa wutie ma wiabre ene e mesrel say wo experience say ya fa telephone number yi entem so ne frɛ doctor Nana Otafrija oda Kenoga Herbal Clinic a ya so ye wo espresso adagya espresso adagya wo si Sakora Junction apagya wanim tenten so a wo be hu no Kenoga Herbal Clinic me patcho frɛ ye was 020 40 053 020 40 053 and now say 027 83 73 018 027 83 73 018 Kenoga Herbal Clinic yase wo espresso adagya Sakora Junction ufri kromu na eba na mpacho bedru adum anase wudru KJT a wo de Bredum police station ho no ma obenya ka ho ufri adwoso patem na eba so a mepacho pi bo modin ase obesi Anraga Junction usi Anraga Junction a filling station na ho no eno so obenya ka e de aba espresso si Ophelia Junction obehu se taxi drivers bebre wo ho ubetumi afa taxi ni bi usi ubesi Sakora Junction ewo adagya na yare a mebobɔ so nyina no ene wonya kidney ho aka o liver so ho aka ukroyan wabenya diabetes ma me ne papa wotie ma wiabre hye no so wo betra me abetwa wo nan ana ekuro tu ekuro ni ntimi ngu na che diabetes na eno no eba se na immune system no abeye mre sojafo e wo nipadua no mu e wo se fight yare bi eba o nipadua mu nyina so ayemre ntimi fight biem ti diabetes ni nya ba se peneche se pressure so de ne ho bebom wanya low pressure obenya high pressure na ni mienu na entafo ni nyina e deadly low no kra de che se ye wo hwi a enye ye kra me patch of furniture Kenoga Herbal Clinic dodo na esu free doctor Nana Otafrija say doctor the we are time Herbal mundu ano nam no de kebeye so obebo modern say ka obebie clinic eje ebo eje nya bedu clinic ni ye de aba no for 15 good years ni na time Herbal ebe adwama so a ye de adwuma so a ye ho ntechema bia ka wankawa bia ni ye ho abasobode bebre ne de ama doctor etinya ye mugidie na wo yare bia wo de anam a chese wunya yaresa no fa woni kire Kenoga Herbal Clinic na Abraham ebobo yare didi kan so no we ni nyina so beboa man kanka ne bema ubenya sexual weakness if he says yare we nyina abowa empam agudie kura enye wo de me wasem bia metai ka se bema de wo sori anopa wo se bema ne nwane wo wada wo nche mada wachi na butu wo so me enhwe mo amachi Maa Akos ya agroni form no kre e was say bema de bema ne nwane wo sorry ne bonka ye bema no nsia bo no numa bo sorry ne dijuma eti wo experience sexual weakness Nana Otafrija oda Kenoga Herbal Clinic no say nana say fa problem no ebra o ho magana man wiase man eni asante man nyina eda nchen so no experience sexual weakness no automatically nature say infertility wo ye bema na oba wo pa wo awo ho ye de ama wa ware mfie num sabi mesra meka wo mfie du num awo ne mba fa wani kire Kenoga Herbal Clinic me ka we hye Kristo di animonyam se
awurade na ɛsa yareɛ nanso so awurade de fa ne nkurɔfoɔ so ebi te sɛ Dr. Nana ɔtafrigya so na wobɛnya wobɛnya ba ato na so na ɛbɛyɛ nhyira ama wo so w'ani agye mepatwo pi afei so yɛ obi a experience joint pains wapɔ so wanantu to ase honam tutu woyɛ adwuma kakraa bi na wabrɛ mepatwo fo ne kyɛ Kenoga Herbal Clinic ebi a wote kaa mu mepatwo bɔ mmɔden asɛ ɔbɛfa wo phone na bɛbɔ number mu ntɛm so 020 20 40 053 020 40 053 and I say 027 83 73 018 027 83 73 018 Kenoga Herbal Clinic Espresso Adeja Sakura Junction encha me de mekasa beba wie no so mesre uyo obi a dwodwo yare and stroke mo abakosi amedase stroke wahunu sɛ wonsa ahyase ye titiriti onan so ahyase ye titiriti kyese wo feel some niema bi wo nipadua mu hye ne so sɛ stroke yare na ɛbɔ won kaye no no me pacho pi for ni check Kenoga Herbal Clinic yenim obi a wo ba na okita poma dodo no mo bo mo da taxi mu a ye de o mo baaye na nso so mo ba doctor de aduro kan mo na miensa pɛ o ma sorry ejina oh say ye ma stroke se bi wano achia untimi nye hwe wo fa nyina ajojo eni achini wode bia wabamu yebu beso Kenoga Herbal Clinic na hwe na meka se 15 years ni a doctor wodwa ma so a obo adwuma dendenden ti sagidie na yenya wonumu no fa woni kire Kenoga Herbal Clinic ya so ye Espresso Adeja Sakura Junction mesi wode wo nam fom na wo ba na wodru Ophelia Junction na Espresso a taxi drivers no wo honum fa taxi ni bi wo ha wo si mesi Sakura Junction usi wa just a walking distance o peja wani abehu se Kenoga Herbal Clinic e wo ho afi so de atwa to me pacho wo experience ulcer me wasem bia me sa tai kan say yare nyina na se nipadua ho akwan nyina no etire ma me no kasa so bo otiri nko etire ye adwuma ni ne hwe me ano ne kasa hwene home aso tie ni nyina ye adwuma nse ye adwuma enan so ye adwuma nanso so ye funu da paafo ono de won koma oda faako na aduane ba obeje ebi so ama obema ho akere wa kasa eti wudidi a oyefunu ye wo ya when did this one we have ya na che say wo experience ulcer say ye dodowa ulcer ye peptic ulcer me pacho pi for nature Kenoga Herbal Clinic e ho na doctor di numna hahama ne nua hina yakeka bomu ne efa be for kwan so ne asa wo yare wo ba ya so ye so anya se wo ba ya na doctor e ma waduro no ye best can you through suru be si form ye diagnose mo ne ahwe wo apomudin no aduro no de kan we beboa ene mre dodo so a wo betimi de anom aduro no etimi pacho pi mesre yare a me bobo so bi ama wo de so a na nkyere se ye nsa sa yare no problem bia na challenges bia wo face wo nipaduam for nature Kenoga Herbal Clinic yasuyeye na Dr. Nana Otafrija nyame befa ne soso amoya anya wa yaresa mi pagya mi mu mesi number ne so biem me no ka say so doctor atenase sisi doctor etidwam no pa no nsia kokoko na watenase age se no nsia biem ansa na wasori ye adwuma so free ye adwada ekopem memenda timpacho fa number se samre na wontimi ko akira no pa shia doctor friend was 020 20 40 053 020 20 40 053 and I say 027 83 73 018 027 83 73 018 Kenoga Herbal Clinic Espresso Adeja Obakosi anyamishira na ho fedodo pacho yo ya dase aha eya Akoma 87.9 FM na fe Onua TV Akoma mu nsam dwumadie no eno na wo hwe na wutie no asana menua ba me kodi nkomo wo Kenoga Herbal Clinic no na menua ba sister Georgina anase ma Georgina ena edi enkomo na oba mame emisa wo se na ukuru ya friend say Kojo Esuma oye tie ni oye fantini ana won so Mrs.
also ye fantini na se okuru mbete de nkedi yeso wodi na mu a ebika na afa ya dan ma o say it's not next year na enya 20 years kasa ma next year na enya 20 years mo worry ye next year na 20 years na ade ba ko ne se sika no o man bi ma me mfanya ejuma yey enti no sami so meti ho sana eya na ye matete wono na se menya adwuma na bia wo ye adwuma na se wo pese wo ye adwuma ba se obetu no botom sika ma de da first one me koji loan na me de ye ovin sem be brodo because gsm say 10 million na you be na de ho ama me ma me koye ovin no na o te se makoji loan ma loan for ne da me ka enu be ya sem be kasa sa mentimi antoa ovin ne so and am ja ovin na chi di me eno so me betena obekasa se wa ye den loan for ne da me ka na loan for that wo ka se ye adwuma na ye di tua loan no e ka 5 million no kotua 2 million ma loan for when tua nka ni biem ena me didi mu sa fe efia na metimi wu di amensan nya biem na me start kosua ne fa kosua me start fa no ye topa entima me koje loan ni bimpo ekoye adekonti ma me kan sa asem ni se ofra de obegina so no say loan na makoje na so on pese wo gi loan eye adwuma de a ene na ono ama usika botene a wo de be ye adwuma enye loan so e me o ma obi da since am worry ye ebi nsi da ba se ukoji loan no so na se wo de ye adwuma so a se sika no wo de bi hwefie ana wonji wo sika kosua bebreba a wakofa begu himpo na unya seske for umbusa wo okay na wo de na ni hwe sa asem beba na waka but minti ni awe na se okay o say o ma wo sika fa ni dwa okay wo be kwa akoji loan sika no so a wo be gye edi dwa no so no eno abi na ade hwefie na se se oye ni fie asade de oye ne kama there be all this sika say one cedi no de be ma wa ebi nka ho biem but some na say ebi a 50 Ghana no de beto ha emu ni ho bibia ni ho o de ato okọ bi so na de be ya aduane ti ba miss loan na makoje no be di bi be so anu aduane I don't know so bad there was oye adwuma na de bi support here ma winning because kaneshi pata loan ya na makoho foforo enti makoho foforo na wo say adwuma ne kofom ti adwuma ne kofom a me bedi wo mo ka your friend say 10 million endu na kakra wo sign de ya wo de bank no kra so nye ka eye ka kese wo say o blame me I know ko de loan sa sem we ko free me papa ho and me papa say e kana ye say endu 10 million okay and then nko jena menji loan bi na me stop ka nishi patana me koje matena fia for 4 years ni yey what na fie 4 years 4 years me tena fie 4 years na wonta de shemu wo ba wo brazier wo panties obeju me no mabra boy basa o ma usika so ntoto sa na e ma no debi onye bi da se wo bana anaji wo ma me fantifu be se wo nan ho na no fada misika no mfa mo ka 4 months ni ka me ma ha dada me feri se me de masem beba betena ha sa aka na nso mintimi nante abonten sa anya bodamfo mintimi nante ni no pe wo bie mo nso a onkan next year na 20 years wo ye wo ho ade ai me ma me papa mabusuafo nyina mo wo masen me krom hene kra ye matu ba ko awu nti aka ba ko pe wo won fie sen me krom ko 56 years 56 years and I won so me so me avenam go 50 years wo ko 50 years na to say 40 wo na late 40s na wo ba no so won fie sen I better 15 years 50 or SS SS here when we dey kwaso no ono kra de bia no wosu hwe ye kotena ye free ho ba my sister ho was so adri che se ba bia ye nkra ye beda kra no akwana ne nje ho woni akra ne beda my sister ni kuna wu na de oba ne so o ma ne na dem hobi wapam ye nyina me free school ba na me wom sister wo so adru nti akora ne ba me nchen wo so adru en wo kata dada ma me mbre fie mpo na me ba sesa mata wo ma me beba bidi ma mutum na nsiri fie ha ajesa se wo ba ne nko na ekode a wo mra ba sa wo beka wo bidi na ye wonye wo de ba no waje wo so de wo a wasi agina no wo hwe na beka se wanyini
ne nneɛma mengyae no ma ne nkɔtena ne papa nkyɛn saa papa wokɔ adwuma a wobɛbɛ fie na abɔ 2-3 wɔyɛ de adwuma driver nti trɔtrɔ na taxi twi taxi na wɔkɔ alibo na nansen watɔ taxi na bi na ɔde yɛ n'adwuma mengya me ba sei na ɔno firi so aduro nya me hɔ na menya ɔno nko ama ne mɛtena akra na so ɔno anko na twa etwi wɔtwi ɔno ankasa ne uba na kyɛ sɛ nya de ahokyerɛ wɔ fie sa ana na wama wo ɔma wo dwetre sɛ fadi dwaba wo hye no ana mo de ɔmo frɛ no na mudi abisa no sɛ wɔ mem bi na medi atra abisa no okay minti min kase min hunu bi da e bi a chop one no de ma me 50-50 no no se me fa bi ntu susu de ene minti min kyerɛ okay minti min kyerɛ okay na esa fie hɔ no mo kɔtena fie sɛ ni 2 years all right mo adan wo de wo kɔtena ha e bi ana ma ha de se de sika no menua pani no enti e bi ana wo yɛ troublesome e bi a ba bi odo betre bi antokwa enti afono no ba bi a ye kɔtena YouTube a na ye wo a friend is saying Malam Junction. And I ensure fire no man, no see you could decay post, cry could decay post. And upon Cotan, say 5 years. Sika idea, Juma man, yebita. Ne see where be will fear her. I mean, as some may back cry, name a yammy crier. You call in your mouth. And I ensure farm near my fire no could decay post. Me, my year, ne sister. Obi wo mama wo duro say me ni hwinti no eya na ma wo fufu no wo duro ti me wo fufu no me de aduane asigya so na me betue ne si wa ba ko me hu ni amaye no oba ya no friend na kwala ba ko ne banana bra fa wo duro no fa ko to chen bola do wo duro na mo di be wo fufu wo duro na me be wo fufu mu no odi wo ma ni nyina kan na de ban de ko to das bi mu Cape Coast asem na me kai ade ne ye me ya na bisa ma me ne senti ma me wo ba ye di to bi akra ba bia ye betina ye loan sem ya kan ship atime ko ji ye e na loan fo ne ba na area ho no so no na ye ekuo nti me no mo ma me da no ti afi na me hwede amikunu ye na ha adwen e na me ka kire wo se me de ekuo no me fira no nti ne wo ma gigi sika bi a e wo se nko wo de bre wo no wo ma fa mbre no wo e ba me so se me na me leader nti me nkona me nkoyi ano eno ani na me kunu hu ye ena loan for ba ena we nu mo ba sika no so wo ma me bi ana sasa wo gi bosia no na ekuo de wo ne se premai fo na ebatu enti ye kwa ye kotwa ntoma ne yakoto de kuni yakoto ntoma ye kwa ani yakotwa ani atoto na ma loan no ehia na da bi nya bi da loan no quick nko ye friends e boss nko na mje ba bi ada enti nka me je na me ntua nka ho mo ma me mama da bi se bi a wogi ana ahye no me kire se bi a wo pa atoto eni ekuo ye kwa ye kotwa ntoma kotwa do me pe obi a me pe life me nyo obi a me obi a ena makoto hwi etena makoto hwi ono kro me ne tena ye se sika te je na nkofo hwi je na wo so tobi nya bi da je na wakopọ matade je emu 5 kilo yukura se bro nya so na me ne me benko abehye damu sa obebe fie na oyi me 50 Ghana na 70 Ghana asa uhun ni bi me nyo bia me pesa me de wasem tin me nyo bia me just say okasa me troublesome gram ntina say okay e ho ne de me nkotena ba bia wa complain wo de ama wabusuafo da say bia wo osu bi mu a waka a bia wontia e no complain ma wo papa e no complain e na e to so bi so me obi a me asori me tonyo me tell o say me keka me ho e na ye kwa evangelism so a ye kwa evangelism so a di animu moko kanyame asem me kawrade asem eto bibi kwa ma si sem ho ama ba market ma be preach na me kofi ada yo yihu ani ana okay wo kuru kwa sorry ni bi me kuru come at this okay nti bu mienu mo kwa sorry ba ko nti me keka me nti o se nipa ete say sa life me obi a o se me pe but me pardon for me dem no akro mbeto adam for me dem say Jina danfo ni anama no de ohu bi da but abonti adamfo de mami ete say me betna area ha wo di 2 weeks obi a behume okay because me family hu nsi all right sad de no work dia na but no so de won complaining here okay obekwa complaining a kwa me ni nya kasakasa bia me enko loan sem ya no de call me papa Hassan 20 na wo bu na de me ne enko upa ba frame nkumafo kra na gina mu ma me de ba he me ba ha sisi abakokra frame says sisi akusi say okay
I'm see egu so e bi ebo one na ti bia no wo tie wo tie bi okay nti min kuma fo kra na gina mu say ade a ye nua na ye no ye nte na se all right enti ye hwe na wo kro nso fa cheme wonye basa se bi ebetumi aka sa ne wakwa akohia wo ba bi nti na bi a wo ye sa ne ma no ana abra no kwa libo no kra na okwa ebi 1 month 2 months no mandwene bone amande da se mi kunu kwa opema but na nsanye mu na min kuma fo no mu keka bibi je na epese ye ka asem che so wakoma mu eno no that type of you know ti mi hu ni wom nkuma fo na keka kire wo se ye ukunu nuanom eno mo se ye pese ye ka bibi che na so wakoma mu enti bia mo frɛ na no abeka ni wom dia ene ho ne de minti minchire ana wakɔwo baabi ye bɛka nsɛm kyerɛ so wakoma mu ide ebia na wukunu uware no wɔ badada na boba ne ba ko pɛ no ɛna na wosu ni bi wɔ baabi wo one ɛna ɔne no nso mienu na ba ko afim na aka ba ko baabi ama adwe na kwasie no asɛ so wakoma mu ne ye bɛka nsɛm bi akyerɛ wo de because bɛma no wo ne nnɛte sɛ ebia wotu kwan po ne yɛse so wakoma mu ye bɛka nsɛm akyerɛ wo de ebia na bɛma no yade ana wafirim na ne nnɛte ne so wakoma mu de ɛma last bi kra me ka kyerɛ ne sɛ di me ni din pa ye de frɛ ne de me mo din sɛ kodwo di anam de frɛ daddy sɛ ekwala bi wo baabi afa ne bra fi o ka kyerɛ no ye ni ayaba me ma wo oba bi mfa wo ye mba ye me no mienu nyina ye ba nti fa ne bla na me hwa no e se wo te ase e kra me te na se because me nim say wo ye bema or ye one or ye driver ni anything happens anything can happen enti me so obekwa akwa baabi onfa akwala ne mra na se bi wo ho a wonfa ne mra beta kra nya ne nua enti bi wo ho akwala no wo de ne ba enne magye no na emom nya wadwen se wo de ne o bi fa ne bra fie me ka kire no afa kola ni breath ade sa bre no na wo hwe ne life na wotumi hu say bia na me nya atenka bi sa but wo kai no so na ne attitude ne reaction to say wo ka kire no say bi boni a on say ono ani oka obi nkanka before ba ma bia e kanka bi enti no se ma ka kra di boni sa so wa mo se patapa ye patapa bia fefem sa menyo bia me ha wadwe menyo bia kotonto mama me ade cha tata ade mama ade se wa mama sei e na ka ekura untimi ma ye nto ya sase bi ne yenko de obeka se yen kro bia na ye ko baby obeka se yen ko bia kasa ne nyemu no abra ye beta fio ne ete abrosan bi so wo baby ayete no wo se wo ba na dwena e ya na kwa mu hu enti wonya dan ne wanimu baby ayakote enti yenko anti di ehwo na ye kohwe no amfa me ankom afiewura me fiewura ndwodwo mi o asa na me hye ne nkom ehwo na nso na mo betena ye yi ehwo ne ya betena ya na che se fiewura bia efie bia ni wo a wo koche mu a wo ni fiewura nya problem me ni fiewura bia nya problem da baby aye kotena kra omu nyina na omo ya igbefo omu nyina na omo ya igbefo omo twa ye ho chanti ne ye hye igbefuom efie no wura no agbenu no good na Joshua wo dakra na won sorry no abobop wache ada na wo hyedam dadadada abeta mami pie se wo be hwehwe me e wo sa abro no so na igbefuo ni nim ade potia wo be pem wo ho mo kyerɛ wo ba bia me hyeda ntiti se me ka kyerɛ mo area ho se onipa we be ba be hwehwe me nti so wo ba me wo ho ansa kra ye betu ho ye tena ho 6 years e wo sa ye frɛ ho ba bi gachi kopɛ wo ye frɛ se new site bi wo satellite ase ho ye tena ho 5 years okay ansa ye betu okay enti fiewura we ya ne na maka kyerɛ wo se stop mama afrɛ wo na makɔka kyerɛ stop mama se stop mama fiewura no se na ne mana ye na se fiewura wate kra wo ne me kunu mo frɛ me mienu mo frɛ me na mo musa me se Georgina ya se nkwala ya ba dem abewi ade na mebo e ho kra na meba no wo ma no efiewura ne ma no na wo mu wo key ya wo mu key ya wo mu timi wo dan no key no na wo mu so wo spare one e wo ho wo mu di bebie okay ya kra de di bebie wo ni wo kunu pro no e dan ya modam no e ho na oniema ni nyina hyehye e ho na bibia me bibia okay enti enkra ni timi bebie mu pro no o ma besesa emo na ubo wo ma wo fo amane eyi efiewura no ankasa amane se de ne mane ye ni mami efiewura ne obi a so wote se wo kasa wo ha se wo kontokwa de so yo obi a se
pentokwa nkasa menka ne sa area ho enti no na me pese me nya abotre wo mre bi mu ansa mabonamane e na geli betena dem ho a osu atem didi mu didi me enti me so akoba ne sa na osu atem didi mu sa na me course of maame ho menini o ya sori pani ofie wura no ye maame ma sori pani wo ye wa sori pani o ye ma sori pani wo ni da kwa sori ba ko efie wura no etire ma wo bo ma sori pani fo amane so for maame amane no so for maame efie wura didi matam sa me oba kwase ane ade me mpesa ade no se me ne be share sa ade no me tre no afre me kunu ya report man no na me so me free o sa me ko boss of maame amane na me ko na me ko kire me trace of maame se ni na ekoso into wo free wura no kan je ne se man nye sa because me bu no nti ma anya ne sa okay enti ma me pacho imam okay was say yeah live we Akuapem okay me am new senator me dofo papa was say yeah live e we Akuapem mampon edemu live e wo okay ya chia mo pa Akuapem mampon fo nyame enkoso a enhyira mo nti no ye hwe one wo ka bibi e ma epeme wo se aduane ya mu be aduane esi dem o wo bai na wan mu na afa aduane ni die if you run ne ba no e friend maami te no wo mfie san o ne me ba ne pe 15 if you run ne ba na if you run ne yire no na suma no ma ne be bie pono no how ekọ fam aduane enti sasem we nya aduane ban aduane abata anu amo ene indomie wo mo tam aduane ne chance ni nyina nti ya ba ne nsi so asem we dia menti asem we dia Georgina ekire ma adwene Maa Akos ekire ma adwene se fie wura eba abie mo pono na moduane amano ase wono amubedie no wo matam ti hu di on si hu di asemwe dabi na se kwa wo ki kra no amaduane amano ase me dam a me bedie de ye tam na mumu si ho na mu no mu di yi nasa ye no kra dia me hu bi da ma ye menti mi akasa se nya no kra mo ma kwala ne bible no nkuta mfa ntwa soro se mi bisa no se ne ma me ne ka so o metam aduane na adan won na bo akọhoma no ana ukunu ne ma ni skama ne du no aduane ne de besi dem ho me nti bibi ase efie wura timi bie wo bi epono ne tenant pono koyi na aduane yesu kwatera se di me nti na ba ko samuda me ki na efie wura ne de ma me no for some more person wo mo hwehwe wo mo atimi bie no makoyi wabra me ni ho no makoyi person dia ata wo mo no sa no mo ye wo mo tenant e wo ho nyina no asa wo nko a tenant edana ye de wa kire no ye di part aye wom e na one room pe fie ho ya iti wa no onni ayi bebre one room no de ama ha na ye de wa kire ho ye ti e na wukuru nso nya fie wura ne kasa kire e na wota na kire no wo ko me dia no onje asam no so obetia eye na meti me kasa ye kokot okra me kire me kunu judgment na se wontie ma wonkyire me nkyire fra me tena se bisa me de ye nkofie wura ne ho no me se ente sakra wo de ye mpa fie wura ne kyew na ma me mbra fie o se da na da aduane na fie wura ne be fa ye odi ye no na wukro ba woni bi mama uncle tie me machine fie wura ne metu no because oni sika de hard and me fie honko asam no me se mo mfra no la say me bonka me ka say me mo mfra no mommy friend no la na de na mo nsesa mo ki asam ne ba ye wie ye na me call temasa me ko fanam no me ba ye na me kuna ko fa carpenter ni asesa ki no wasesa ki no na te se bi ne fie wura ho eno de ho de me ntimi nkire but osesa no so sa me maba wo dem me be fa kosua maba dem be samon ya de stop e da no me ni ho biem eno no apam ya frifie si ya was to sebe ya wunya ki mfa ko wura munyu ne ma eno no apam ya frifie me de me kire tama na efie wura no ha adwen be fa wo dia ne kuna sesa no enti me be fie me kofa anwoma be fie na makọ wura da mu me ba ye no wasesa wakofa carpenter ni ma na sesa ki ne di ki na gu no bottom di be bie bunu na ose da
4 months. Ya watade ba ko pe. Matade ba ko me dross ba ko pe. Brazier ba ko pe. Asha wo ba ware for 4 months. Wo mie pro na fa wo niema. O papa kra se wo de wanya yi a. Won sesa wo niema ne famra mu kuro mu ho. Wo se da. Ne papa yira wu chese wo sie ni wi ansa. Minim se dia se me sit but whatever Mama, the case is. Mama kra ye be fe mama kra di for sadie ya kra. Bie pro no mani meyi ne niema no. Ana wo de yi ne niema ne bi. Na fa gu fie wura so amemu na fa ma no. No what ase ne say. Ye nti sa wo de mama nko kuna do som na asem we kra de me be ma na anya be ma na no asem a me hu se de mesi aka no afa because asa ye me de dodo oba kuna do Maa Akos na promote say me adom me ho ye pa na my dear what to say oh she ho eni edi na eku no ne hu anika enya agoro Aya 3p garlic mixture. Me no for me busa say na wo mpo no emu te say. Me gidi say Nyankopon adom wagye me so e wo fie say oho ye papa. Ene so eye da fofra Nyankopon twedi ampon wode adom ye. Won se de bi e ka che say ye wode dru say na se pi work natural ya ma metena se ene wani apomde ho nkomo a na se da no enye ye wada. Enti Nyankopon ahwe ye nso ama busumi du ne de toso mienu na ye wuram yidie na che se ye gusu ye koye nimu anno. Enu nti na wo se wo hwe apomden yie wa ya ade pa. Watimi ahwe wo ho so yie a every January besi samre ne Nyankopon so de ne bambo ato so. Enti na wo dada setem ne de wo hia dro papa ba ko pe ne din and 3p garlic mixture edro asa wo no mu a eda na wo be no na asa no pa na akoto ya udidi wie na wonum bia within bare 5-10 minutes un se wonum bibia ko nipadua no mu kire wo se edro na wonum ye ne se bio wo anom edrofon enti 3p de eba na ye ka ho asem se ya medofo pebinom na ebebo opa amopon de ho nsem no akoyi gie number na efre doctor bia me kasa person ne doctor ebo nkomo enso wunya akwanya eni nkomo frɛ ye ne mo nkomo wate na wapom de ho nsem ne yemwa wo emani emanyina enkoyie ema ye number ye de ye adwuma ye number bia nka ho biem e na wo hwe na screen so no je wa wutie mo FM so number no eye 0248 92 88 24 0248 92 88 24 medofo kai se 3p garlic mixture e wotoam ehwe ho a ebo enti to anu asom yie box no eye yellow and a green and ya draw garlic kokko e dia to ho se wo bie box no so a edro ni ti ye kokko edro no so e wotoam enti upese ugi dinti no yes wo koto bia pekwensi gu botom wo yima wa na wa bie so na de abo ho hwe se be ye dede ana wo ka ki ana ki bie kura obi afa bo ho hwe because ene ni ma binti ame ehun ni papa ne sira wo hye no so se sa na 3p etie ene nkomo a ye di ye hwe poor blood circulation emoja endi ni pedua ni mu afusane yie ebe de no hunu se ni pedua wote we ho fefefe o kɔ wo ba eni ma be ne bededi wo ni pedua ni mu am hunu se emoja ndi mu afusane yie de di kan ohunam timi ye wo ya kyese saa na wotwene mu saa bosumi ni mu ohu tutu ohunam ye wo ya wapo no wapo so nyina ye wo ya kyerese oyo ho hwia enye yie kyese eba preko pe a kyese wo tutu wa ma wo hu de wonye wo koda kete so wo ntumi na ade a kye no pa na wo sori asi fom no asa ya boro wo kon wa gene wa beti ya wo ya wa chi nyina ya wo ya obi tumi hye dada fom o si tietia me chi ma me kyese de ne ho eye no wa anye ne sa wo ntumi kran so de so wo kwa adwuma medafo saa ha wo to atwa eye moja ni umafrusa ne ye ntia wo P3p garlic mixture ne nom eye ntiri mu adwuma ye moja mu adwuma enti ebeyi wo ntiri mu fi bia ne emoja bia boto ahye baabi srade bia aduane bia wodi ye entumi ana ne ye 3p beyi ni nyina afiri ho enti se moja ni umafrusa ne no wo saa ne ma no hunu bi enti se honam ya opa obi se meda sori na opa na me honam ye me ya asema ye boho ma ye basa wodi anwumre no nom 3p garlic mixture ade akina wo sori free kete so a wo che bongres aboba kire se den eno so penso nyinu bi agbagu ho enso hye so a wabo agu ho wo na wo kro no
petripin mo wate honam yaw ne nyina begyae afe obi nso de ewo ho no mo a de obehu se mogya ni umu afurusane yie no obonsa wonsam ayunwunu na wonam nso ayunwunu ena na ebi mo ka se oh se wotena air conditioner mu a wonsam timi ye nwunu ano de artificial ai wo ho na emom wo a wontena air conditioner mu me ka se wie wonam so but wo de wonsa to obi nsa yam chia no a wonsam nya warm nwunu tinipa kro no kra no se wo ye obi a wo no ye fa adna se wonsam aye nwunu saa medofo petripi nom kire wo se mogya ni umu afurusane yie wo nam nso timi ye nwunu wankasa wo de wo nan asi wo nan soro se ya wo fili se nwunu ka wo nan no enye eni kwa se basa koso aye saa edi stroke ne beba I see nipadua na wo se wo ye warm eni kwa se wo ye hot wo se wo ye room temperature ensu a wo de asi dem a ye mfa nhye fridge mo se wo de nsa ka mu a eno a enye nwunu eno so enye hye eye ase ho ne ho bi saa na wo se nipadua no chew se emogya na eba petripi nom na wo de nsa to obi nsam a wo nsa wo nsam ye warm enye hot na eno so aboa na be ya daachi bi mere kakra di wanim no na wo ahoden po na ye den stroke ameka wanto ho sister wo ahoden na ye den na stroke se be ka wato dem said ye kombe de no o makura be yiwu ama na nipa no yima abaako mienu miensa ekoto so 9 ohunu okora na wedi watem no twene ba bi kura said ye waso be ye hye no ai wo ba no wo be kana onim ye ama ye hye kura mdetia enso wo bekom no onye hye show hu so yie nom 3p garlic mixture da bi atumi koba say ye one cedi mpo a medofo eye wo awo cash eye wo awo dia enam 3p nti ubenya ahoden ama saa ne ma no afiri woni padua so afedi ebeya ma hu se mogya ni umu afurusane ye ne se editi paye ne brewo wutiti mi dwawa na bibi yayew afe no wani sukura ebriu wadro eye 3p garlic mixture ewo na wunti mu twetwen na ho ye basa asa kyerese ni padua ne kura no wonde wo ho pe 3p nom mogya na ndi umu afurusane nti ena eye wo saa no gie number ne freye de me biboso yi wunua bi ka bi kire wo odofo bi wo yire bi wo kunu bi na wo anka sampo yeni nkomo wate enfa bibia nsie ye na 3p garlic mixture ebeboa pa ye number no eye 0248 92 88 24 0248 92 88 24 se moja ni umu afurusane ye nso a emo akoma bo se kim wa wonya adwuma bia but wo do akoma na je utwi na ase edimrika na ohomete nyame amwa wa ne ye betwe nsuo ade agu so e ma ne nkoba saa 3p NCTV so a wo hwe ne bo onye den pe bi tore no moate na emo ho ban yese prevention is better than cure yeso be bo ho ban dan se ade ne beba na afi na akopɛ ho pomasibre pe 3p no na ni wakagiremu me ka se obi se ne be ye den na we abetome empofrim enkyerem de me nkoko motwetwe no esi no Maa Akos wadidie hwe wadidie yie pintin bia da wo me kasa na ye kan na atwam wose me de menya bia medi mame yade na akofa ma hu eno nso nkyese didi soche na emum hwe bra wodi didie no ene aduane a wudie ena na dwodu baako ana nondu abo apamu na obi si fufuo ho fufuo no so posi o de posim wasem de mpemmenkan fufuo de posim ene wotwa no wotobo wa etimi paa woni padua medofo susu didi anadwo saa bre no titiw ne aw aha ade nsan ade nso nchen medofo uku hu nkakra be hye so ma waye twon killing me slowly emoja nso ntimi ne afurusane enti ubehu no na akofa de mebebo so bi e de abrew eti hwewade de yie afa obi a waye kese ama na bro so a wonye exercise wonsan so ntua na no e ba sa moja ntimi ndi umu afurusane yie enti hwe ho so yie na aboa afa obi nso de ne ye we no de wo hwe agu nanum no
Yes, there will be a Juma. Susu no wate. Susu nom. Yanka se jai. Susu nom. And so also ben no mwama. Yebeji and inti yenna. Midofo. Susu nom. Also drink responsibly. Aye, no mnyansem. Nefa adwen to ho. Midofo obi nso be ya agese eboni twoboi. O hani pedua no. Afo obi nso de ye. Kyerese ono ni pedua no wotena fa akosa won sori ada. So we to 9 on sa nante kakra ebeboa wo pa 3p ene beboa wo na wo hwe ho so ye we nyina enkofa se me emoja ni mwafuru sane ebi ntoda kuma se bora kolena heba dani heba Criske heba ubenya 3p garlic mixture hofo nko abet sam takrade eye aa mensa koforidua Gabson pharmacy ewo ho momoni away enterprise ewo wa yene cathedral ne dinhwe ni mo wo fa kwadwo heba temale ba bia electromat no na ubenya 3p garlic mixture uko UDS nso a Charles heba ewo ho enkranfo nko Kings Walk go sam na Angel heba we dema pharmacy nso a Shaman uko abenya bia to de Ghana ha pharmacy shop ne ba bia Ebuse chow 3p garlic mixture wo de bodin no e be yibi di amount number ne 0248 92 8824 from your mom komo wate no apom de ho nsem enkoye 3p yankopon ya adom adasene eno be de hia ya me ensha papa konadu eya Akoma 87.9 FM Akoma mu nsem dwumadie no eno ana wo hwe na afa wutie no na wo se hwe no onua TV bomodi ya se obehye ede amaye Facebook eya Akoma 87.9 FM and afa YouTube eya Akoma 879 Akoma 879 na ya bomodi ya se ye befre bema no na ye ne nadi komo but di me pese me bisa Georgina ene se wokunu se wo ware no na next year na enfie aduonu no wonim se oyobi a na asem ye twintwan na asem woden sa menim ni sa wonim ni se ka sampo woni ni di nkomo wi a asem a bebisa no yi anu wi no obetimi ata ofra no pa kosi animre wa musa na asem a eno ase wote ho sa enti kwanya wode wo fa so idie gugu bi sa like wu bi no ni su bi sa da be on that to me onye bi ameda ni awoye ne se me koji sika bi na se bi a ohunu okay hello hello yes yo bema na suman memwa ha yeah na mira na pom te sen na me ado de fine yo ye da nyame ase papa wadawro mawie de enye bonne na wo yire Georgina na de asem bi ato ye ne mu wo se wato ne punum be se abosume na munnie na me pese me hu se problem ben ya na akofa we yaba problem ni na say obajo wutie ni dem na ni tie wo pa me say ana menyanity na issue bi ba issue ba ya ni say if you are not if you are an issue you go friend or if you are a friend catch them say e go be person people they run about na e kana e no also o ma mi ya na onye so o si nyama so de ko se awon ma no man fa no man sense ko tuna ho na kan na su try ana ba ni say light asa enti wo ko ton yen ko ajiska na wa to light ni biaba ni pa na wa kwa yo ho complain no ni me jini sika na me de ma o se jina wa to aba ko no to ko no for moto wo ba no ba ka che wo ka che ga no efie ni efie wo na nim se ko no for moto ni aju 20 cedis nti onu nti 10 cedis na ko yen ta wa efie wo na nim anu adanchen madam me no me no ti
sorry ana wa for the loan fifi nkofo ade ba na ba da me so ne metia ya fa ko mo papa ma ya ka e dia wali ge ya ko e wo ta de we wa akọ papa e come ye jai ye twa so ya dia ba betina ya ba ya ta me ma da nyina me ngwa abonten ugu so gigi loan atitu nkofo ade me nu kese ade ti ade se me da mu wa nkofo aba pam wa ba gi me oil 4 bottles wa ba gi me oil sei na so me de min tiri no ntine bi won ti ko wo de me akọ so edu dog soup ya ba betina wa ka this still won't just see any way to just tell me the about one. Indeed, Chama or no better no accord yet. Do they know be some but I'm yet in the another market? Medasa papa, Mr. Suman. So what can you when you naturally not just said, dear obey wo yere Georgina can you know, and one I won't so what can they actually know. But dear meeting can be son say, wouldn't him or yere say, or you're troublesome. Say bia efie bia mo betre mu bia no okon ne yatumo unimu sa na ai me na kwatina me bu tie pie o ke problems into tu fi o kwatina so egu ana me baje dan wa aka na me kofa no fi so egu ba e de dia yati aka malam za bu lo Hello, Mr. Suma. Hello, madam. Na ahoma no ebreki ye wadama. Na wo kasa na wo si loan. No, troublesome. Or very troublesome. Loan. Troublesome no efa de ho. Efa se bia opentokwa wo free adwuma beba no na wone nkrofo bo atwede ene ade anase loan no ho e de aso ade na wo kan. Loan wa so ade na mekan. Wadama me bacho loan no oji a wode ye den odi ana wode ye den. Ame bacho madam so no to weni no. Maybe some na naka but wo wonim say wo bi mfa ne nsa bonkum kire na gya kwan. Enti e bia no yoka ye no enye no kre wo na betumi ama me no kre no. Enti me bi sasa loan no oji a ode ye adwuma ana say wo de toton tade mpaboa entoma de bobo life ne ade. I about to go to Pana Eka. Wadama, I no mentias ye waji ye juma na waji to turn ye mayane ho. Madam, I don't know say I don't know what to win him one. Maybe sano. But on say obi o wa what na sem ko baby a. Wono no bekan de bema na asem ayede. Ne boni a wa ye no onka. But wo a wo gina ayi no e na wo betumi ama ye hu nokre na ewo mu no. Wadama Mr. Suman. Waji loan na wadi ye adwuma ana wadi toto ne ma ye ne ho. Madam not what the minini chia ye no kwa minini chia ye no so not to ni so won kwala amwa kan ye so kita kwala I want meba wadama de na me bisa no loan de ne wanyima me se wadi toto ne ma ye ne ho ana wadi ye adwuma and na me kira o say dear Patia, Emma, Sikano, Padiana, Yakano. Second, so the idea meaning to Pachona on Yajuma because all Casano was say, or Kofan Kosia, and a tree or Kofa fish, ya not or betchia, and was say, why a docuno, paying, any idea that me Pacho maybe say, no idea Juma now walk Gia, I can see some idea what did in a room this year. Madam, let me tell you, it's not for the penny in the you can Mr. Suma, wadama, I want to dress into Bemena, where the young watching Wonka Crama, me fatcher me some war. Why, a woman, yes, I'm maintaining a work an ye. Me pacho you. It's wadama, the enemy be san say, Lord, do was send what ye. Ya went to me and chia, what no chia. Madam Loa, why did you doors? Predo was saying, do was send a what chia. Oh, I do soon. This is not what you're going to be. I had loaned the Yajumoya, I don't know. Because in Copona, Mamma, Minu Mark, Momuchi, but I knew we wouldn't tap in the city of Juma.
Okay, me bo. Enti loan so wo hwe e car wo bowo e wo loan ho a wo hwe watua loan ka buy sign with the good sani ani a. Oh, mint loan ka do ma bo because me yere no ntimetua. Eya me fun say me yere na aboka na betua. But I metua baby at 10,000, maybe I metua be 15,000, and I metua be 5,000. Me pay at least what to me mama year ka me pay. No usuwa we want to watch baby na say ka. Maybe na wunya kwa homa no ana wo de mama hwefie kakran. Onu no tete. What you say? You sika no di tete. Ayami ana meka. On se mema ni bi owo a wo ba no ye adwuma sa no a wo munya kwa homa o fa o bobosia fa bi ye metua e be wi a kire na fa ahye. Madam Paul, I don't know to do one maybe enter. Uyi a wo de bi soso no de ano aduane. Me nim so de bi soso de am but de bi am. Ye no wo hwe so. De wo ye no wo hwe na se yamfa bi asoso eso de. One day me to be nkire. Okay, and the dan chain where you oba or you yure. But me ma for me de. Okay, ebia aduane afem or you oba where you yure na ho siesie mo nso eno nso ya wo hwe. Me to me discuss no me page ma ba wa. And on one into me to that company maybe. I'm not sure anymore no. Ina yimi sika no me ta no bi ya ndo ko. Me bi ani people e ko mo ba pie be. Okay, nti na te say onu aduane na wo atọ aduane afrifie abonte abe. Sa e bi ko me ba pie no ko na aduane ni wo se ntu ngo aduane che be. Abra wo konso yi akohoma. Baba ko homa. Na me ba ka che se wo ntia ni aduane o. Nti na me bo efu me ka ma ka che nte. E da me ba ko wan fa me ka ni aduane. Beji asa petia adiye na occupy no ana say aduane no ne kon no bibia nti ne kon no ne de wo no am obi aso nya bi ni. Hello Mr. Suman. Hello madam. Me chere say ne kon no aduane bi nti no ono am obi anya bi ni sa na wo pa chere. Sa na ono chere. Okay, meba ho na ma baby sa no ayi ne ho ano na me bo efiewura no case no a akofa we di aba no asema wo ka ye ne se one efiewura ne baba bi e wo key wotimi baby ewura mo dem wo emu a no wakosa aduane na mo be ye si wo kra no a wo mutumi ekofa aduane no ne ade me pa cho problem we oyire wo mo wa mane me pa cho ka jinjire ni onu ano ni nkola e fa na o chiro mo what the wine next or Baba no nkwala isi wo didi nkom wa na o kire o kwan ne se baba bet na fie a me ntumi ne fie efie ofo anyaka enti se meti fie na me ne efie ofo trase di nkomo a enche se me ni wa wo bi mebie me pono no meta maduane nkodi na wo so no to so no dey na say one man advantage what privilege no yes so manu a enche se ya man privilege papa wada woroma ye hwe ne ye me da bia me ka se wone wo yire ana wo kunu wo ho a said ye wo besia dress wo kunu ana wo yire no e be che se ye mu no ana me ye mu no what way so akoye ni mo nyampe wo fie wa ye be ka se wo yire ni mo nyampe ana wone afie ofo no se oyare a na wo dada no oye a woni wo wo koye adwuma discover fie wo mu na be so mu enti won tumi mu na wo nom the first o mu na wo no enkyere se wo wo kwanya se one ne kunu edan wotumi bebo wura mu ebeyi niam afiri ho dabi yenya ne sa yensi dan ni bi nyame ema yensi bi basa yenyina yesi bi a me resuman why na betena wo be fie wo bi asi 10 bedrooms wonko awo na wo hye ba akum 9 gu aye da wo de be ma han yensi bi a na kyese yakotena wo bi die mu a woni yani enti sa wo ka se wono nani wo ma ye free no wo nya kwan yesa dabi papa wada woroma eno de dabi no mo oh mira wada woroma what you adwuma ezale na mekan
Say wo yire wo kwa adwuma na say wo na fie wofo no yare a wan na eba ma no so eti agise wo one wo mo sere na the first one wo mo sere na bia wo hia bibia oh because efie wura bai what se ne ba no wo school no enti wo hu ne se ne ba gito we ma me enkyere sa akra ne betumi awura wone ne kunu dem abaye ni o pese wo ye bia because wo hai wo ma me fie Papa, wa ma ni bia not to one so who can one. This no, so no can sleep good morning. Good morning, baby. This is so to me. Na any na why mo na so ne wone wo mo eye free no. Yes, nkwala because me baba ninti na bi onu nkwala no ọmọ ti ofudi nkomo na ọmọ ti esere na wa asuma nkwala na jikoto we no no ani fiewura no tani sa no no ni yeri no no ti je body no po because ese no won say efiewura ne enkora na wa fiewura ne man oni wo mo ye fine why not efiewura no enti wetimi afre wo yire ebia oh me yire accompany ade se ya mame efiewura ebia say ne say ana me yire efiewura se say ama matrase ana wo da mo wan o ta no mbo ma ye na pe ko te efiewura eno ati no de ko pa no ma me na ko jaji ya na ta ahumedie chichi mi o Mr. police po ade a onu wo police po ni ade obetimi ameya efiewura so fa akopa ono ni tama odi chinchin kan Mr. Suman. Mr. Suman means you are Dauroma Bemena. I'm not to one of the cano, money. Bemena, not dear what to Punomo Babo Sumenaya, where you're at the coronation. Bitan so kwa yin oba ma to kunu wadama na ayi no lock no key no wasesa we no okwa yin oba ya no okwa to kamia bitan be be okwa ma to kunu yo wo kro se wo ko hene na aba ya na wasesa key no wo so ko hene ma me Georgina wo so wo ko hene oba fie oba na me shedem o started so kasa anadwo be to so why then say me be share dem me pede ofie no run fie na me free dem bi na ono ha ne dan me so ifie run ye konfo am say e dey say na okay na anadwo no na me nim de be sie ba so se won ka ifie run asem bi anche so be fa aduane e be sesa mo enti si den no kasa wo say ifie run so wo konfo if me ma kasa ifie run ye konfo de akogina ba bi aka ne ade na me hwe kasa na ebia na me ne na ko e wo dem na me de me pie nti me pie ye no e bo be 2 na me sa ko share dem e bo 4 na me dware nti me dware ye no e na me pie na numu na me kokko fa anam no ba ya me ko share ba bi me ba fie no atum na me nti wo pie ye no ukọ fa anam e ye fish ya ordinary hu ne say ukọ fa anam na so no ntena fie papa wo yire o se wo ko fa anam anya square okay na okọ hene sanya no kra bia na ewunim no kra no enti wakọ hene I'm not sure kan kra bi waka wonu se wakọ fa nam enti e bia na wo hu nipa bi unu no baabi me ma bisa no wo so wate bi me pie ye no prayer camp bi wo prayer camp baby ho ne ka so pie no ko fa nam na nya no kra ko bom pae ti me free ho no me ba no atopunu no na me san ko ho e ko prayer camp ko bom pae me free ho no na me ba fie no atopunu no me ba fie no atopunu e na bom pae enti me san ko ye no me san ba no asan atopunu ti na nim se obebie punu no be 3 days no mbie punu na papa oko first opie ye no ko bom pae nye bone se sadia the second one wo free obai no watum no asan ko fa anam eno so obai ye na fe ene watum ko da se wo se anya no kora dia ene na no kora ne sen Mr. Suman me se sanya no kora dia ne na eno kora no ene de he ma ye hunu baby boy
that what what you so no na ne nkomo ne wi a meba ye beba betre no wonyina baabi ye ema me papa papa me pa cho so mu na yenko me da se papa mechia ahwefo ne atiefo a ohwe me etie me sabre me din ene Dr. Ibrahim Adam Isa me ne kwankyerefo pani ameda Royal Homeopathic Clinic ya yewo Ghana haya Accra yewo Madina Ashalubutri Japan Motors so they call Lakeside Estate wa ene yewo sanso ena Kumasi nso yewo Pankrono etimetim Monique Junction wa ena yewo na obi webusa say Royal Homeopathic Clinic no eye de ade eye ayarehwebea na ya ye kano hospital no na ye de no eye homeopathy ena ye de efa kwanfoforo so ede esa enyarewa na ye nyina ye nana ye papa ya de nyina National Chief Imam of the Republic of Ghana Sheikh Usman Nuhu Sharubutu nana Nyankopon entu nkwamu emaye ono nada Roma ena osu mimu ekobie Accra branch kama sisi wono wa Accra ne mentemu nyina ubetumi ediwani akire Madina Ashalubutri na sabre yede niema agu akwam ya ye promotion kakra ede abo esanse mpani sinsu to nanso efom oden enei sikasem no eho aye bibie wo ho esanse sabre obi wo ho a wo yare sika wode ko hospital ana wode ko ayarehwebea no na ayeden amano enti painkiller honam ya wunro ya no wanonom a nyame ampata na afi akoye yenkukuru no mfa no nko kasiem na ede how be bring ne consultation no free of charge ya yenye ohwe se obanso a ese fatase atwu moja na ede collab na ekọ fifi mu bibi mu didwi mu kama eno nso yebe ya amawa free of charge ya yenye ohwe na yewe afidie nwanwaso ewo ho afidie no nso ebe diagnose wa na ebe hwehwe woni padua no firi wutrim abesi wunase ebe hwe wa adwimu wani wahrawa wakoma wo brebo wo saabo wo dwonsotwa wuntinim wo nkasem wo bemam wo bem obi bia besi fom se twan free of charge ya yenye ohwe afi se fatase ede wukosi machine so ana massage machine so na ye massage wo kama eno nso yebeye amawa free of charge na said ye yare yetie bia nso yebesa nso amaweduru kakra ama wode akosa wo ho yare kama entimisra wo baby biara wo esanse bre ena mede kasa ewo afidie yi so nti bia na matimi abo yare so bia na mantumi ama yare so enkasa yensa bra na wonso beje wa yare hwe sempo wo nyare kra no a tumrika na bra na yemfa mfidie nhwehwe wo nipadua bi kra na yare bi ahintan yesi wo nyare o na wawu nanso na yare no ehyehye ne ho a onnim obi ohonom a yewo no so o hyeda akọ hospital me edi mfidie ahwehwe ne honam kwa no mu ama no onye bi da mesra wo ne wo yire ne wo ma wabusuafo ubetimi de omo aba na ya check ya ma kama eniema yesa wo ye de ni kwansa wo ye ni ade no ni nyina yebeye ama kama ntimi sraw bia na atika mu oji kwan asi ana wakosra obi na wo hwe me TV so fa me telephone number no eno ni ade a ehia na tumrika ebra me se ye wo Kumasi Pankro no etimetim Monique Junction unya fa etimetim ka na so besi wo Monique a obeba besi wo manimu pe sanso na Accra me wo Madina Ashalubutwe ofa Madina ka na si Madina Zongo Junction na ofa Ashalubutwe ka so besi wo Highway Taxi Rank unya si wo na aka kire taxi drivers ne se wo ba Royal Homeopathic Clinic omo ede wo beba kama senso udi boat ana uba na wo wa ka na wo Google map wo phone so na apesa wo follow map na no abo Royal Homeopathic Clinic map no be lead wo kama wo musa wo bia ntimi sraw jeme telephone number no na efreme eno ne ade a ehia pa sanse ne wo ko ba bi na wo nkura telephone number na wo nante aye ya na ne adwendwen ni ade nti ebi kura ade ye kyerɛkyerɛ wo no na wo rafi na emom wo fa telephone number no a wo rafi bibia na wafrɛ
My telephone number no is 0242 0242 951 951 005 005 0242 0242 951 951 005 005 0242 0242 951 951 005 005 Vodafone line is 0204 0204 496 496 212 212 0204 0204 496 496 212 212 saa number na afra wonsa ebeka me wono a wo hwe me ewo TV so ne de edani sei kakraka fai na efre me na mesraw Royal Homeopathic Clinic a ye hwe free lab free diagnosis free consultation free ni asamo wadro free no yare a yentumi enhwe ye ade a ye frɛ no surgery ana operation se de sekan ana enade papa nipadua no ayi yare no afiri mu de ye nyenenso ye alternative means ana kwanfofra ye wo a ye de homeopathy nuro no behwe atritu kama ntimi sraw so you obi a wo prostrate na aye kese na no ne nsɛmɔne ye niema mienu either so obesizi dwonso no ba won ye wo ya ana se eba opesa wo dwonso a dwonso no ntumi mma ana se ebekum dwonso twa na no nti dwonso ne de wa wonte wanimra ho so se dwonso de wo no na wo ho asɛi eba saa sabi entimi nhwɛ emma wo nsɛe wo ho saa eno na ya na ye de rubber na kateta ewura enipa ne bɛɛma mu etimi sraw saw ye bɛɛma na duru baabi na wo dwonso na dwonso no asɛe ba empɛsɛ bɛba ana wa dwonso awie kura wa prumu no wode wo bɛɛma ɛsan hyɛ wo pieto mu no wobehu sɛ dwonso no bi ɛsan ɛba na ɛbɔ wo kɔkɔ ana ebi a wo dwonso a dwonso no mpɛsɛ bɛba wo chimbre ansa na aba ana obi wɔ hɔ a ɔte sɛ dwonso de no na wantumrika na ɛgye kwan asɛe ne ho prostrate kɔkɔbɔ no bɔmɔden sɛ wobɛba Royal Homeopathic Clinic oyɛ ɔbaa ɛna ɛyɛ wo the same thing na ɛma ni prostrate na emom sɛ bladder no ɛwɔ problem a etimi ɛba saa ma sɛbi yɛhyɛ ɛma nso rubber ɛma ɛyɛ yie sɛ yɛ typhoid fever ɛna ɛha diabetes ɛna ɛha wɔ odwonso ntɛntɛm ona ho dwa wo sɛ de yɛasra wo mako no ohonam yɛ wo basabasa onum nsuo ntɛntɛm sɛdeɛ ɛyɛ wɔ bia no bra Royal Homeopathic Clinic oyɛ bɛɛma wayɛ mmerɛ ɛwɔ mpam wode taria na wai wode fam na abai wode sia na akoa wode bɔɔso a petre unhono hwee na agye yɔ na afei Yakubu ngometre na nchiche mienu na account wɔse wo kɔn bɛdɔ nanso wonya second round na nka wobɛkɔ nanso ahoɔden na ama wo kwan adeɛ na yɛ pɛkyɛpɛkyɛ mesrɛw bebi a wo bia bra oyɛ ɔbaa na wate nka ɛkɔ fam infections namu yare na ɛha wɔ odepua na ɛha wɔ gonorrhea na ɛha wɔ syphilis na ɛha wɔ ama wo ho ayɛ den ama wo ne bɛrima da na nsuo no asa aba nsuo no nso ɛna ɛkɔka ukosua na makosua na timi apai na ayɛ adwuma ma watumi anyam na nsuo na ɛkɔso kwa mu a na asan aba no bɔmɔden sɛ wode wani bɛkyerɛ Royal Homeopathic Clinic sɛ yɛ stroke ɛna aka wo nifa aka wo benkum aka adwene no emrepa mu yɛbɛpɛ brɛni afa stroke nko a kyerɛkyerɛ mu ɛsan sɛ problems ni nyinaa ya na ɛwɔ etire nim brain nim ɛna ɛwɔ enti obi wɔ hɔ a wɔsɛ wɔnyare ɛna stroke aka na to wɔprɛko pɛ bi kura ya to na du nanso ebi ana stroke yi abɔ no kɔkɔ bɛyɛ mfie mienu nanso wɔmpa mmua wo hɔ na wo nsa yɛ utitriti wo na yɛ utitriti obi a wɔtena se no wɔ sɔre a gye so wɔde na pempem hɔ a wusisi ukotodwe utipa wo gagaga wo pressure kɔsoro yare bia ɛha wɔ me se fa wani ɛkyerɛ Royal Homeopathic Clinic me se oba ye card no ye 100 Ghana cedis consultation ye free lab ye free ye we fidie wo ha behwehwe wo nipadua ne nyina free utrim abesi wo na ase ye free of charge ye nye wo kapre kra ɛna afei ye besan so amowaduro free of charge ye adwuma free dwoada ekosi memenda ye hye adwuma ase anopa nonso ne fa 7:30 ni apon anwumre nonum 5 o'clock
from Monday to Saturday. Nti fa me number no na efre me. 0242 951 005 0242 951 005 Me Vodafone line here 0204 496 212 0204 496 212 number any number wo frame me a wonsa ebe kame mesro baby bia wo bia ye adwuma firi dwoada ekosi memenda bomodin na bra wo ba no abantem ne ya hwew kama etimi si number no so bi otworo to da ho na bia saa brei na ehia we be ye kakra na ehia 0242 951 005 0242 951 005 Vodafone line is 0204 496 212 0204 496 212 Atie for semi ball we yare so ntimi ama yare so sense brain ye di ye adwumanti yentimi mo boy yare ni nyina nanso yare bie ha wo no o de bra oba na ma ho odi ntumi a meka kire se yare we de mintumi bomoden na bra Royal Homeopathic Clinic yo nyame ensha papa me da se aha Akoma 87.9 FM and afe onua TV Akoma mu nsam dwumadie no eno a na wo hwe na afe wutie no na yene Mr. Suman to asuna fe ya bewie okay na chese yaba abewie na menko hele bebe na yes me ensha papa so wase ya gimi so ebiemu now die me pese ye chi ase ne se ebra wo free fie no baby a wo koye no na ama obuofu a woman ne ma anase fie wura no na se ma wo yere ensi fie ho biemu usi baby okoye no na ama me buofu ana me pacho ainti na bia watu punum because was watu ni punum ema say atade koro na ahye no for the past 4 months obia ka wuntie ti bi pese me hu se baby okoye no na ahye wabufuo ana efie wura no na se ma wo yere nsi ho biemu atale ko na no di ko di se 2 weeks o se dia wo baby okoye no papa ẹyin no okoye because nya wo kan de wo say adanu woko adanu a okobon pa yo fro no okofa nam ebe afie enti se woni bibia wada wroma no akire yemu me say se woni baby okoya bia wonu di sie no one person obeka ka kire yen na yem misa no baby ni baby okoya because okoya no ni amu nyina efrem ni amu tako omu ni okoya ho no ti wonu na we dum no phone nti oso phone no de we dum phone oso ye ko wa no we dum phone baby poti onu ko ye no anu ni baby okoya ni pati wo ni we yire trying for the past eko be 20 years we hunu no was akwa we bi so da moment me ne try ye nya 20 years Monya say wo de efidudu a woni na wari nyina echi no because moba no wo 15 years de wo school mo no hunu no was akwa we bi so da na me ba no ni 15 years mate enti wada wuruma ai baby okoye 2 weeks ya wo kan na epono da ho a wo ba betumi abem ananse wutu mu na wonya baby a ebia wone nanenam wada me se samiti enti wonse saki no minim se edan a motimu de uwo bi na wo yire so obi nti wo edan ne ki ne bi me pese bi wonse wonse saki no na wonse sa wonse sa no enti ebesi dan na waba na wabe fantade bi de asha na waba ne fie na the week no the no na ni so se ha be fie obi o na ohene no okoye we bisa no we bisa wa papa we bisa no se hene no okoye na ko papa bisa no se me no ko papa
ti wo sisa ke asem we ba ye no ya wo ba ne frifie no wo kwa papa ho ba ya kwa papa ho wo papa wo da be no o te si mo te post na me ni na kwa papa ho mama mother ye kodi na oki ye di na wo kida na ye fi ho ye ba no da bi me anti kunu wiye no chesi me okay post ndi ye ni wie na ye ba no na me fa no na me de ne ba ye ne ye for papa ho eno ye na say ni enu ye almost about getting to a bed 2 months ni ay Georgina asem ye ba ya wo kuno according to what room no makọ mo papa ho 4 months ni we no ka no na che se mo ko ho no ka so be sane ma na ba okay me ba enti na che se we se say wagya ya wade ana e ko papa na me ga papa me suban yo wo me ntu ne nti biu na papa si ono mo ja wale ni na ewu nti on tumi ngina we su no mpe ngwa wale nti se sa na me we hu se me take me decision dada nti se me take me decision dada dia ende me ti sa anyoma no mpambra ono papa no wo so pon na me de ba me papa papa nka ho papa enti ade pote pa na wo yira ye because se wo yira chi loan wada wurumo what try say okay oba jai loan na gie na me a gie bi a gisika we fire adwuma me pacho what try bi da nti ono ba na kira o se me ne try me se bi sa wasabu ye jai wo di ono ba ye because maybe sanu no waka ne de na me bi sa wo kai wasilo no waji a wo boka ne ade eno so waka wasabu mpe enti no me purchase okay me yire me hunu se adwuma de nka pe na loan no woji ana enti jai loan na gie na me ma o e bi 2000 first start adwuma we wada roma wa ye bi pen madam ono ba en so ba en wa be kan se papa mi bisaw se ye de wo no ba na obekan na me gitu mu aka me ha wo kra e bi aka me frɛw but me ni na me frɛw oba ni na mati ya frɛm aka kyerɛ me dada obetena ho nyina ya frɛm nti nsɛm a wa ka nyina mati ni nyina wan didi watem wan ka che wan didi watem efie wura no an wo bɔ ne so bo papa wo de wo ka che wo sa wo yira ka bibi pon ya fa ho no wa ya wo best enemy wa ya wo enemy enti me se me no mo nti wo so yo ba na se me no ti na wu ntie me ma se me na se wo de wo pe na wo be ya eni economy suru nya free e so wa sam ne dia ye ka kire me wa sam a wo kai ne dia ne wa ntie ne mu anefo ma tam ne se madam me ne try no start so oji loan bi se no loan a wa je me si girl we me ne nkata create post ọkọ jiji nkọfọ ntoma ni ade se ọkọtọ aba me ni nyina ya ka me na me da so mi guso mi tue kwa mi wie ye ebi ji se wo still so tue loan na wo wie ye and still asọyọ ọkọ ya ọtí ọyẹnya asọyọ wokọ elibo ye kom na me nkasa eya me yasa me ni hu dey exchange of words wokọ elibo wa ma me sika da se je na fa ya adwuma ma me bi ntuma me ne kwa asọre enu mpo sika sen 4 million kan wo ka ho asem sa no 4 million kan na me kuru ogu mani ma se sa no se sika no kwa won tua ye Say can won tua me katena Cape Coast 6 years one on me per 2 million adia ye plantain chips menye bi mfiri wo bia ho enuma me ko fam wo fie ho ne nkofo ade o mo de je me a mabetena ha me gu papa ani mase a wo gu mani mase sa no me ni bibia me ka kireo me ni bibia me ka kireo wo gu mani mase o mabusuafo anim wa ma me de me zapai ekọ mabusuafo me nka bibia kireo wo de dia wo pa bia ka me free ha nyo me ni nyina me de be kireo fa me ne 19 years next year ni anya 20 years next year me nka bibia kireo me nka bibia kireo me nka bibia kireo shania wa mama here we 50 Ghana to her. Who person the year and the costume me kofa ba. What che dia wo pe. Want me and me some say na he na go first the guy the year juma da. Want me anya bi da. Said ya mama ya. Would na who go many mase. I feel glad you see me wo ma. Kwa na pe ma wonim no tie nsama wo ka go many mase. And you many baby becho. Me de madeja be nante obi be mama atade ahye obi be mama adwuma ye. Me ni bibia me ka kire o. Asama me brata me ka kire wa ni say ye kwa Maa Akos program mu ntwa so ye minji bibia video me nya sika nya adwuma me sister ni kuru wu ye kranten me sister to me so se be ma di ade no de ye mini ye ni bibia ye be ka kire o asam na no twa so
Mentina me kwa make say wo feel say wo yere ekwaji loan na wo mpa. Sika say na Mr. Suman, wo dia man say wo mfa nya dwuma. Ya wo se no de wo nsom na loan na no obeje. So see me man step up for you. Okay, what see me man. Me mami put them this and who to center. Me 50 cedis to wa. Me ma wo 50 cedis. Who to 50 cedis na me dem out. 50 cedis so the mami ya better. Na beka ho ama me 70 cedis. Me ma 50 cedis. Na beka ho ama me 70 cedis. What 2 million account na 70 cedis. No credit. Media on say no credit on kasa o je. But me dia na say Mr. Suman on person yiri beji loan wa. Wo dia man capital e bi age 1000, e bi age 1500 fa ye adwuma. Na me dia say. Ana because there be ni buta ya nyina ye loan no. If you run it, you cry the hano, say loan, no, but loan, no, where you original one pa. And then what we say, one casana walk out with the Uber, at least. Ma we 1,000, 2,000, Jeffa Koto and Chene, Jeffa Koto be the chere. Na Sebrenka walking was a mammy, my body get 1,000, 1 shilling in a Nakabehuno. Madam. Mr. Suma, 19 years of marriage. Madam. 19 years of marriage, yo. Me tiri wo kire wa wanga sabe o ma miskada sajina oba pa jifa ye wuti ebinzi da hwe ne o be beta akra me nkangu wani mase no why are me ka bibia ngu wani mase na wo de wasi wa no so begu mani mase me nka hwe nkire enu ma ne fa enu ma Mr. Suman ti say da ben o ma esa na ne ma no why are there me mo da se fa ye wuti da why are there pa so one of kata answer why are there pa so to one of kata answer no we ke pusu kwa ta kasha me rana pa me more top money 30 cedis and that opportunity TV show kasha 50 cedis what opportunity TV show kasha 20 cedis ni na na how no one can tell we say so Mr. Can't say so asem na work and one tiasia na on can say so but at least why ye adwuma wo betumi de bia ye ne ho ne ma Mr. Suman ye hwade o wo de wakwaji loan na wo de ye adwuma na hye me bisa wadawro ma facha me but entoma empaboa oba mu ase ene ho ne ma no me pacho emu de dua san na wo ye ma wo yiri Madam, so me nya bi mane da. Bisawo, ade ne se wo ya wo beka, eya ne nyina oba ne de ne so se wo ya sa de a, na mahunu se wo nye. Enti wonimi ase bia, oh ebia, wo mi se no, se da se me ya menye sei, sa na me pe free wo ho. Ipo no abai wo na ti wo no nka no kwa no ti wo no. Se suma no kra ne de he, because fear right de ya wo ka ye, wo ba ye no wo ka ne nyina. Wa modi boni da. Sika no kura woka ye no me na me bisa na say be ma ni yisika wo de bi soso ana enka wo moso me na me kwafa ba ye enti se wo bo de bone de de oka kire wo no wa ye worst enemy me to me ka bibia but wo de ayamu na mo kwa mo awade but awade na si ye na 19 years 20 years enso me ka wo si enru 20 years se ni next year no entemu a eda ho ene ne ye wo hene menim ne yakoso wo ma wade animu ene nye hase ne yebeka ne nyina bad wadawroma wo de mane kwan na o mefa ne ne ma de wo ho no na moatoa so se mo begya awade no se mo beye da yo mane kwan ma ne mesesa ne ne ma na atade na ehye no enye madam me ntizi ni sama ne mbafa no nyama wo na se wato pronim se waseseki no wo ba de yin na wo mfa nwura dem mesa ne ma ntizi no bisa no dada nti omra obama ne kwaya ma na yiyi ene ma ne de wose wo yiyi me season no ono so wakasa ye bema ye reporter e wo ayi onua TV edi na chi aba mane fa ne niema ne bi na wonya bibi hye na anu eden enti me season no so mane meba no nyama wo hunu se papa ne hunu se 19 years awade ye bokọ sa o awade wenum nyina aguwo mu bi wenum nyina ka hu bi when nyina wo mu bi Mr. Suman when nyina keka ho bi enti eba ne sani Akoma tua so a mo sum wo ba mo pese de na mo ba ne wonye wadawro ma be me na wo ye be ma ade bi ho a mo plan ne cool ene fiewra enti de fiewra yi nso wo ye eye wo de awade no ye nkase but me nkase wo be sa ne niam a wagya awade na mom no na tade ba ko aka ne ho wadawro ma ne mefa bi nhye why
madam na me tell say me season is man me fa ni mama me da say me nya shira unti ne wo ba fie why me season is man yo ye jana kwa ma na ba fie wadaworoma enti ono no si ontumi masisa nyama no ba bet na na me ni ko no ba bet na ne wo moja awade mu ko ese mo angu no awade mu ko ese mo angu no papa na ante ase ama mo angu no enti Mami, I said 19 years so see a jaw ba Mr. See ye nyano ya no kwasa wo wa wonim. Ye nyai wo ba no hunu kwasa meja be fa ne mako 19 years abrabo papa ya kwantu ketwa se ba bia wo yira duro no hwan na me fa no kwa wa no wo mo me ma de munya fie duokron mu benya ma ware no na ba bia wo yire wo ne na tua na mo ne fie akoduri hwan na kwa wa no Mr. Suma, one now call one. Only me here, the Papa, only me here. What year, Ben? What worry how many years? Only me here. Worry how many years? When you want now, would your walk squad win my dear? Mobile age, yes, and I'm worrying if you're saying. No, 16 years. When that's our mobile was 16 years, crap up, and 16 years, our dear, and yes, some ketua. Mungo, my grand back with free move. Papa, now, a man, say, be out, and you're already, and you're here in a walk, Akoma, and America. Because me was experience no where juma ya me yemu se bia munya oba fofra na mo yire pani na bia mo ye ne basa se bi na tie so Mr. Suma da na dwene ho se bi na tie wada woro ma da na dwene ho because oba no ebia ni yesi se won no oba bi no ye kama mountain nkwantene nkwhwe sa ba no wo ya wo yire ye oba ese sa ba no se wo ba bi na aba montam so na wo ye sa no a papa hwe yie no oba go te sa de wo yire agoyi wada woro ma ni de kwaso se nye wo ba bia so na ye kokko de a ene na hwe ni ye wo ba wo ne na bobra wo treat ni sei a wo treat ni sei a e bia na daachi bi wa hunu ni ye wada woro mama ne mrafie yes ra wo kwa asore Christ ti was ya yadehye wo ye Methodist ni Christ ti say na Christ kire yen Mr. Suman obefie mumie no nyina mo ne afie obefie papa wo obefie me da say Akoma FM 87.9 okay mama mamu grow farm mo jadro na mo no ya kama grow farm mo jadro no wono mu ebebo oba ne bema oba wo menses na woda wontumi enna wonu ato wontumi ndidi wona ne nsa yetititi eye grow farm mo jadro no be na mu obenya bi ato ba bi eto nro fra 0244596532 0244596532 Bills microcredits I want to abeje bosia na fe wodi aye adwuma na bibia tumi akoso kamade ama Bills 0596920833 0596920833 Charistic Ventures Dr. Amwenu pa ne ka fodi ama Zahara products no Zahara man capsules and afe ne Mr. Isaso and Hindi any nro kama efri Dr. Amwenu ansa no wonimnim de pa enti bomode a na efre 0246348334 0246348334 mamenya adwane mu na memfa ema sofo reko ekurase doctor Simadu papa yenkwa urade munyanta ba yanka mitubai eno ano no mo medanyame ase eno meleba Simadu abeto oba fa asundue mu uromanfo emre wafo eno mele ne ba Kristo asundue enka mu nyina wose enka wonso ena wiei okurase ni doctor ifire kurase nti emirikatuo a me de aduri ha no enya agro na wa wo hwe me ne ana wutie me no ma wo bo ento wiyem memo waduro amu akoma to yem pa na me hyase afiri wona mumma ato enuboni mu ntenten wa wo ba eno mtramo wonsaye mi mani su de eyemno chian ukru wi nsa wonsaye wonu koke wi red ensa hodo bia wonu bi wonsaye adentra bi wo ho aduro ai be menagyan enti wa sa hawo ni bida wo su bia no enkurasifo nyina doctor ami wo kumase breman kumase
breman painting kwasofo aso da ho ana medi me dwuma enu nti se ba ne se nuboni nuro di aga na ha obia ka kyem se papa waka no kura kyerɛ yen eni nti wa wo hwɛ me ne ana wutie me ni kuradi e wo mu ne se ba bia wo bia mitimi package aduro no e maka brew wo ha ho emfa ka emfiri nkran emagi aduro takura de azimizima kentampam emagi aduro kuma se da bi mia mi tua ho ka sika ama ka de abro kama na me de ahye droba ni nsa se fa ka no fa duro ni kwa anwonamam afrawo ekoho ekowa paga na me ne mi tua ho ka sika nji no e ma droba ni so ani kwa duro no ho wo be duro no afrawo ni personal sympathy wo kurase ni simi pa duro mro no de abro wo ji anu afra me no ahwe akurase nchuro ya ma tuatu aguro no ho a me chechire mu ani ka keke enuboni aduro meme na gye won ko ho biem ne ko no biem da adentira me ka no kura kyerɛ eye okurase ni doctor ana kasai kumase breman aduada ekosi memenda ana medi me dwuma enu ntimi sraw ma de sie bi ennom nsansai ma wukuru nom nsan da bi me wo ho aduro ho ana mo a mo pressure nam 170 180 150 147 tie me memo aduro ama pressure no kakra nyame adom ubegya aduro bi anom na ho ato wudwunso bebre me waduro ho ebe ma dwunso awudwunso pini nyina na afiri ho nom eye akurase doctor wa wo pa wo maka yetina akurase ye nyim oba ansa na ya wa no kurase ni bia nware enwina wo ho da ensinsu da de ndira ye kofo ma eduasia no ye ba eduasia enua hini ya wi na akurase ya wi anti eba ne se ye memamu nsu a eye adwuma enu nti na wa wo low sperm count no mitim waduro na sperms ni bi aba na wo de anyem yire umpo na apade yin enti yeso obi ko ayi no okoye ye no o low sperm count na wo de ayen san wi da bi bibra tie mi unia wo kurase ni doctor memu waduro ama sperms no ubenya am na bro so e de anyem oba no wa osa fa onufu ase ya na asiwati kase no mi wo ho aduro pa e ma mu ntie mu ne ya mu nsamba namnes no mu nsamba ye titriti ase de mpane ye wano mu nsamba no emu wio anadwo awokoda ana wo abasa no emu wio pa tie me e ma wuntimi na okurase ni doctor say sa number odi ma we fa na mi wi a frɛ me 0248 67 22 71 0248 67 22 71 enu ni ye biza no afre ba akona aka no 0244 47 00 67 0244 47 00 67 oba kokko tie me ebia me kase wanya namu yade me friend package se namu yade na me di mankofo no obi bia wo hwe me obi wanya namu yade bia ye infection no me nka bi nya bi wode no obo pane e koya saba be ma ne wura ho se de yase na ye humida tie me pa memo waduro ebu an be ma no atwetwe ko ne yam se kane akurase dabdab wo fa ne riwie ya na be ma nsa ko ne yam tie me memo waduro ebe wura ba kama mi maduru a emma be ma ye kese tie me se ye namu yare na amana fon ko wo yam di a wo ye duro no na enu anyini na obi na be ka so mo duro amana ye kese me ka kire o pre nye pre mfa mtwa nkontompo na emum se ye infection na ma wo be ma na fon di a infection no kwa be ma no ebe se yini ti sisi yare de atwifa wo to ase na ya tundin sciatica no ka nipa din a ko bia be kye na de nanso wo ye yare din se sciatica no bi fa wo nantri na namu a wo sirem na abio sisi a etia tie me tena kurase me bo kokko atodwe ema amoku ye bi wi ntimi nim sisi yare ho asem se eka wo emu sisi wa eye okurase ni doctor na mo am wo asma akura na panimu ye tena kurase ne fra no ende se wa bosumi pie ya na ka no ho mi wo ho adura me de ma pa kokwaduro ankofo ani agene se mi kokwaduro no onuma enka na anwonwene wotu apempa moto amakokobu na yaba ebu a wotwa de sendem yetun se yes nti we no agents asaba so beti nti makata de so kokwam wo bitu anu nyina apempam na emoja sa nwunu no tie me mem waduro amani nyina ko ana wa wodunso a bema no emu emaye ne bia kam kisa wotem no ya nwunso nkyem ya dunso puru ye bemem kane akurase
wonya atakwame a ɛso abu a na de asi ho na wo horo na tie ni sɛ yɛ nsɛmɔne nko adwonso nsɛmɔne na aha de adwonso a yɛde sika kuma se no enti mesrɛ wa mamu adura mo adwonso apurum kama adwonso afo apuru so atentesu aka sɛ ma adwonso yie ɛno nyinaa kyerɛ sɛ metre akura se no manya nno wo da na dwo na tete hɔ bɛma bia wuni no ni bɛma sɛ ɛso atie nie wɔno abɛda ma wo ya se kukuru ya wo ya ne nsuo gu okurase ne sim wadura bi wɔ hɔ me sɛma wo dware a adeɛ no ɛno mɛda biem ɛno ntra biem no wade ho ɛbɛsa sunyame yie no ansa ama enti mesra wada me wɔ sɛ nnuo ni nyinaa wɔ hɔ a mede ma nkɔfoɔ ɛyɛ okurase ni doctor asoyɛ ne yamienu wo wɔ adwira amankwa dade hotel efi na tɔso miɛnsa na soka bet fuo mu no ɛhɔ yɛ branch baako a ɛmi nia baako da no na kumasi yadeɛ ɛkompanko wurɛko me na me da no wɔ ha na mɛmo waduro mɛgyi ne kuro nso ama ɛdua da kɔsi mi minda ana me yɛ adwuma baabi a wohwɛ me bia numbers 2 no kɔɔ no mia na mefa me de adura maka brɔ ɛdi ne kuro ama wo sɛ wo sika nkame hɔ ɛyɛ oli akurase doctor nyame na adom me nkame so ne hwan ɛno nti obi bia wo yade a mantimi ama so ma akotam no aya pra nam otwe na sirasi na ɛde ntira wo gya wie so adi bɛyɛw enti wo de fa ɛyi no number no na ɛfrɛ me sɛ akurase ne yei me yade ye ne wɔ ho aduro me wɔ ho aduro ne aka ho asɛm ne ho aduro a ensuo mfa masai the number drop again 0248 67 22 and 71 0248 67 22 and 71 0244 47 00 67 0244 47 00 67 frame na menu bedi nkomo wo hia duro bia me de maka bro akura 4 years to 30 years odun so yare onya 4 years after pampers ma no na obo so okura sini magi ni wo nu bebre na de mini ho duro de menye o kapre na mako be me na ene putu ho de ma emrante ni na se ye ne pen so sa bre ko de wo nwale na woni 2 billion a ho dwo a nwale ma shemra wa mengu so wale ya woni bi da waka nsum metiem wo nware na woni 2 billion ho juo enka sika ho yes en fa de so nko so ba bia se obai wa moa woni wa moa ho ye wakasa isi ya tia mo nyame nshira Pastor Julius we de yenkwa no no your so e prezi ade Methodist ya yade se Methodist sadio mama he ma sa wote se on obi atena ba bia aka che obi se obi yakwase a enye nipaduan na ekwase wo na de ye bi a waye na se kwase ya de ye o just obi ya na kan se wo aboa na de ye bi kira aboa de ye so ka to obi se wonim nyansa enye nipa na de ye bi eti ne ni ye ntan nipa te se ye fa ajanwan asuma ye ntan suman but ye o ye na ye moa de boss abra no si ye be now aboa kura o musa akroma kura ba otimi kana ma no for obi baba ya 19 years so ontimi nkame so ye amma na bambo a na maami de oti wa waye maami de oti wa waye wa ware fun na ware no ene na ba bejina sa na sa bejina wo ko fa ko tua ba wo banku a ye ka banku e ti ko tua to so ye ka banku ti ko tua to so wo hwe de wo pe wati ni nyina bo ne jetina sere jetina wi wo ya se ma to pom se ma jao ada de na ye sa no Mr. Suma de na ye sa aseme papa ana mo kiso sumi nya me ko enim go asesa no se maternity so de ye check out inter wa just ye ya utiri so she what utiri so she so for bi ba ye say now we are just so ya na say papa o mesesa ne nyoma nko 19 years o fa nko nothing o me fan kwan 19 years o me fan kwan ana ya mo ya asem ya sa se fina ko bi cha ka se tira just ya de hia ya metua ka wo sa asuma no na metua ka pa ekua mako me asem we de anya ni se na wase ka me dabi yentimi me to ka bodabo wonim se mesu me hu sa wo ti akwanyam na wusu mesu firi se hwe seconds we ya asem ya de ja aware
wei sɛdeɛ wosi agya wo yera ware yi na mɛra wo mesi ade nti na be me gyae wɔ ba o gyina faako a mɛgya wo mɛgya wo iti wood ade na wodi nipa akoma edi agoro saa papa ade na wo yɛ saa de wei iti wei yɛ topunu mu wei yɛ seseki asɛm wei yɛ ade a yɛ de gyae ba na wo pɛ sɛ wo yere bɛgye loan a oba jisika wei fa yɛ adwuma woji sika wei fa yɛ adwuma me mpɛ sɛ mehu sɛ wagye loan yɛ dai ebie mu da na wabɔ wo yere soboɔ wo ma wo yere sika sɛ wonye mfa anya adwuma na wakɔgye loan no de yɛ adwuma papa ani ebisa wo bɛgye loan na sika sɛ na wa wodi ama no ba o eti wei no ne yɛ de best start here 15 minutes no ɛno because me say what say wo be hwan na mefa say wo be ya woni ye age na mu obe woni ye age na ye pe wa say no hwe hwan na me na mefa hwe wo be ya wo na bo abrewa poso ya wo si hai hwan na me na mefa wo se brabe sesa woni ma no neko just like that brabe sesa woni ma no neko papa ada na wo yesa so your ba foforo the church na wo so wa foforo wanya de ne ho akonno ne hu soko enti ano de eyama no ye beto wo mai me da me ye ba man ke be ware bebre pa oba we nke me ware no ampa me ye ba man me ware bebre oba we nke be fa na ka ho na ma ye ne yie na ba man ni behunu a wa hunu say yes see ye mfa wo ba na no na mom wo bebre papa mako ma me kan kire ne ne se wo ma wo ba sugu se the sister ye su studio hey bra se the sister ni su studio hey ko dane wa no na ye ni yie ya to aso mama Mr. Shuma ama methodist for ebia ya power be da so pa we am say bia o methodist mu nche ko ma cha fi se obi a ya kwa methodist a chepa ya bonesu esi ni pi sebi predu se ondi sa mo asem se ondi sa mo asem se fa obi ba na meja na me se wonko na me se aponche kura ja na girl saka sa we no ka kire aponche ja na yire asem we no ka kire no me se suma me de ketua bi na me ka kire wo enam na homa ne proye no be hwe we no fie wura no ebe kamu enam 10 cartons na mama na pro aye loan esuma wini wo fie wura no mudi agro mo be pro o tua saka no wan tua kapraba o what to prum o mane na dem wa ma fie wura tutu buchi a eja wo de be adwuma nyina enam na gu asai esuma wo be tua ka abusuafo amuni esuma eni nua manom ne me dese muta makuma yachi moya de na mo musa friend man warning okay enam no wan pesika nkotuaka okay asuma wo be pro me that's watchna eno ne be sign dey start 15 minutes mo be sign for because asem we dey me ho mete ne sign dey bia for course ti wo dey me fa break akra na aka na fa course no na yanko en pacha ofa numbers no eguso ma me 0322498803 say okay within the baby akasa free Marco, good afternoon. Hello, Marcos. Yeah, hello. Good afternoon. Good afternoon, Bemena, Yanko. Tete papa ma me wura. In fact, we the name my mano. Wa my wura honne. Shem yo to a okika. Already na wo ba what nya to ba di name good dem disappo gubo to sebe. Ke ade mo ko na ma me na yo. Asema wo bisa ni. Papa hu asem o nya sa se bi anim. Nya sa se bi anim. And I say, or no being free, and I say, because now they're more about the victory, which we can, which you could ready. Now, which you could ready, I come all the causes and now can be said. Or do a while, or body edge, man, or for 20 mammy. No one goes, man, we are not about the Tiriso. Over to have a cat, Marco, Mama, or any Gusa. Yet, what they have some more fellow and Mamma, that's about what I can't put the beach. Ade, Bonnie Bay, Bonnie Bay, me that say. Within the baby akasa free. Pacho me bresha intino munti etie mo within the baby akasa free.
Hello. Hello. We didn't baby akasa free. Your friend me confused me kasa free of anko. E me na yeti. Mama me papa no do ye ene de. So de me na ka o ti ni so obepro no. Obepro ni half ni na obepro. Onem ayi na obepro. Why? Tu de nya last one. Mo bi aka won review. That's it. Instrument that's pa. We didn't baby akasa free. Hello, we didn't baby akasa free. Hello. Pacho ma wone su no yan kwantem why wada roma. Oh, me si papa na je de why na je. O mo mama na mama ho ya re. Mama ho ya re. Na se me ya. Me tia mo nyina ananka mo. Ame on sha o papa. We didn't baby akasa free. Hello. 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 We didn't baby akasa free. Me kasa free ahomaso. Yo, yeti. Mpacho, nanka me see me. Hello. Me. Okay, me that say. We didn't baby akasa free. Hello. Hello. Hello, good evening. We didn't baby akasa free. Papa yan kwantem wadaroma. Me kasa free kofobia. Yeti. Monya butche ema papa no. Maa Akos. Me pacho mi ti opa. Okay, maintaining kayi. We didn't baby akasa free. Hello, me kasa free bogoso. Yo, be me na yeti. Ba ti o fun mi Thomas. Be ma de onye ni yi kura o. Hello. Yo, the be ma ni ye wanye ni ye. We didn't baby akasa free. Hello. Yes, we didn't baby akasa free. Me free I think Cedro. Your friend Mr. Edward. Edi yeti. Le mon commandant mo de ana program mo ye no. Fresia na me bi TV no. Ma mani agi ho pa. De chini se. Be me bia. Untu enje ni busi na ho. And all your name at as I say, Udobi, not but being and I'll be one for Bana. Who didn't believe Udon, and I will compare a bit by saying but being tina. Now who send out the compare media, and you do by dinner on sending to call. It's the end of the Ubedia. Dear Papa, a treasure. No, mammy, or baby keke. You guys sell prefer with my bigger keke or cofano. If you only said the home 70 coin, then all bonnet somebody. That's papa, me breno, Asunya me adumo. Watchina yete enua ebefiti asie kakrana shanin so mama sachina de was a waha because DNA resource and I yede eba betu ya enkoda mienu no ye bema ne dia anase nye ne dia mi ankasa kra no waka ansa aba no men pe entem ka se me pese me hunu mu me pese nyina ye hunu echina wabra ye nyina ye tia konya ne so ti obe start na dwon so de me excuse me ho ma ko dwon so aba esan se dia yem hyehye ne nam ti nyame ya dum achina shia me akoma mu nsem Friday edition sabre de abusu apeni sami e champion show rest pepe little Muhammad team no e de Akoma sports the powerful one and e de to aso